forest areas no so a yɛhwɛ no mu sɛ so kakra begugu slide train begugu de ama ebinom few areas ɛwɔ coastal and forest zones no na ne nyinaa ɛkyi no efi no ndu brɛ mu hɔ ɛkɔ no mmiɛnsa mu hɔ no yɛhwɛ no mu sɛ wɔ atifi fam ne anafo fam nyinaa no a yɛmpatam ha ne mantam ha ka ho bi no yɛhwɛ sɛ rade bɛte wiem na wabɔ awia kakra de ama yɛn ɛnɛ de efi no ndu brɛ mu hɔ ɛkɔ ɛno ti anɔpa wei temperature minimum gyina 22 degrees Celsius and a maximum 25. Sefa a poson so a so enda ho. The state of the sea air rough. Wo area brim titru bre ya mede atwja say ye henum say area kakra bebono. Temperature was a period num bejina between 28 to 32. Na che say ode toto efi bosomi ahyase anase na otwe ahyase bepem enra nsunsuye bia andan temu se na yesi hu no bosomi mu no saa na neso ye hanu se beto aso de amayen awia den bia enhyeda ni ho saa eno ti no wo don hwere nsia ye di animu no ne wo ho ne saa no power de wiembe kusu kakra wo miaye dodo na wati fefam ne anafofam nemum as the day progresses ye hwese rade beti wiem abawia kakra amayen wo etifefam ne anafofam miaye dodo na nsuo ho nsɛm no asatena ho miaye dodo na no wo late afternoon kono dodo na de enhyeda nhye nkran saa nemu amna power mom na ebinimo ye expect strike train ewo won patam se na already ebinimo experience bi efi anadwo no ba no pe no you hesa no pe ekoso few areas be experience strike train eno ti menua nia me de be wie ene se ena dey wo na ya transfer dwumadie so ye de ebesom yetifo ewo ehodom yetifo ewo ehodom mom reason Matentia ho fe o mechi obia mo fada romanti enche kwakofa sports na fe yahwe kana nsamo edoso na good board enso era same chamfi ene era afenyo mark nya sam ketwa o eka ba na se eka embai eka sikasam te na sikasam o na sikasam etinya sam ketwa kra na okọ achem across wa ohina owo ho atie sikrom ese sankrofo ne ma wo stores mu ni ade na ade enti na omo ohene no ese kroma o sankrofo stores mu ni ma se bia ka si ha se yanka yenua bata yanka ye ka si woni ye twetwene mu ne store na nimu ho no popon ne ade nyina nanka esesa ne nyina esesa mu ni ma yedu ma juli ho ane esesa yedu shabade ho ane esesa mebia nanka ohene ne esesa ne ma sa de guni ka mu na die enti na ohini eyesa wo se wono wabo communal labor yeso bia to no storm no be kwasafu dwuma na kro no mpunto otimi koso no omo anko eno mo bia store no mo pesca wo si kro ma se na wanko de otwe ankodwa ne ngoma ko enti wo sesa ne ma na nyina no da kogu ba bia omo age penny so be communal labor no ba bia omo no da koma omo se nsu ano omo nom se drink ano omo nom de ye adwuma so de wo pesca na yebekwa ba ne abekirem kwan na eka ne nsam ne ade nyina ha obi nkasam obi ye ba na ya chechemu e de ama yetifo ensom e wo hodomo ne manopei esikasam pa o enche ken bazuka betranse na fo yakudie mu nsam no odon som etimi e de aba na yewura gusitano onu se 24-hour market no omo secretariat no no presidential advisor about that so what you say etiamanfo nsam omo keka ne ade nyina no womo chana ntu womo the architect nankasa enti se womo no secretariat no obia sorry na obo mo so obia so na obo mo so no de adwobre ehon komo no ebekwa abana ya baba ba kiremu yie pa ewo sa 24-hour market secretariat nsem penifo eso eka enyina ma hoden kan ne ko ye nyina ebia kan na we ekwa chi pa every greco womo na age womo kan na emsa eden BBS enti aka dodo regions awodo bebre mantem bebre
ɛna light out yi etimi aka wo mo a enya sam ketu akra enti wo ho afa ne ma tutu ye dundum ne ma nsa na wakɔ office bia ebetimi aba ɛbɛba nso na se nya mpopoye bia ye bɛma wo waso ate sɛ de ye kyerem de kyerɛ wa no pɛyi pɛpɛpɛ enso ɛwa ne mumu bɔbɔde nso obedundum ne ma nyina nsa na wa fifi akɔ adwuma enjensi so enka sɛ okɔ wura fie ho enti na ye bɔ won kan ye yie pa enam sɛ kanea ne kɔ Greeko na age ne kanea enye ECG enti enya abotre na yɛntwɛn kɔpem bra kanea ne bɛba sports mrante na yɛ ready Ken Bazooka transfer no pay yɛ kwa kɔfa akodie mu nsɛm no enso de aba Santega de House of Folk the Ghana Premier League Black Princesses preparation on yɛ Poland ɛne adeɛ nyina no yɛ mo kɔ no makɔfa nsɛm no enso ɛde aba yɛba Ad3ekyeɛ Mu Nsɛm ɛbɛto aso yɛba sisia. Okay, Tieme will be a Kwabani Asam will be a Chindiaba, Ahwenepa 95.5 FM. So, a good year on some sports update and an Piatnas in some outdoor and so Eba Ayawa Mama Yen Shannon. So, Maurim say Europa games no and a bit to me and so out to your Conference League games a bit to me and so out to your Champions League no player of no to me and so Eba. So, you don't summon over to us so to me at the Amamo and Anopay our 95.5 FM. So, I can't just say clubs and so prepare ye Panama de Remo as I say weekend do and so toja and no idea to me and so about the one summer to us so to me idea any other stories no to me about I welcome south no feel some outdoor crown so to me abo no no pay one summer to us so to me idea 95.5 FM so now yet to me and so akwenum mention so na and to me and so anya kama ewo esa kwan so and it I know and so idea to toja na sene bi and so kodia my shadow ball center madaru new I best my capsules no I will just so onye bi na super and you ma to me and so I come to me and so I did no the new I best my capsules no and then Tibo Modia GB so sisi ya what dear the new best my capsules so bana say bema when you be super and you ma to me and so I come the amount and so our hormentino Modia Shannon so say nay what dear no south na gonorrhea syphilis no I bet to me and so abo I drew for new best my capsules no and I bet to me and so you are some more I don't some edema and anopay what I urge my so and it's so you don't know when I actually dress pharmacy shops or some a bit to me I can I new best my capsules no now so wait to me their pim na and yama to me and so attending edama no idea to jar I don't somebody been and so to so at me edama nana pay what I urge my so and what you know or yawa drew or more diamasa into me and so and cabia no and so I bam hair bam no a bit to me and so eduasam at the amount to apostle at
ɛyɛ ɔya ɔdeɛ ɛyɛ ahotutuo ɔdeɛ ɛsɛsabro ɛbɛkamfo ɛyɛ bambam herbal balm no ɛtumi ɛde ama ɛnɛ anɔpɛ yi ɛwɔ ɛyɛ dwumadi no so ɛne nti ɔdeɛ no ɛma ɔre sɛ ɛyɛ ahotutuo no nyinaa ba bɛkɔ ɛtumi nso ɛde ama wa na ɛno nso ɛyɛ saa ɛduro no a ɛnyɛ asɛm ketewa kora ɛne nti okotodwe baabi na ɛne ɛyɛ ɔya anaasɛ ɔsoso no ɔnsam baabi na ebu onye bi na de srasra so pɛ nneɛma betumi nso ata din ɛde ama wa ɛnom nso ɛyɛ bambam herbal balm no honam ne nsansa ahodoɔ ɛba bɛkɔ wodo na shampoo bo ma bɛworo na ayɛ bibia hɔ ohia bi na nso watumi yisu ama hotɔ ɛtumi nso aba ɛde ama wa ɛnyɛ asɛm ketewa kora nti hyɛ no so na yɛntumi nso ɛnkɔnim ɛwɔ saa kwan no so do ani ɛkyerɛ mo drug stores pharmacy shops herbal shops ahodoɔ a ɔsam ɛbɛtumi aka the information centers no ɛtumi nso ɛbu so ɛwɔ hɔ no ma ɛnom nso ɛde ɛtiɛ no ɛno akyi Skynet satellite ɔsɛ yɛnka nkyerɛ sɛ decoders nyinaa fie no no ɛno nti ɔkɔ no ɔkɔgye wo decoders no nso ɛwɔ Skynet satellite na nneɛma ɛtumi nso ata din ɛde ama wa ɛnom nso ɛde ɛtumi ato gya master startime DSTV GoTV strong combo canal plus ɛtumi nso ɛbu so ɛwɔ ɛyɛ Skynet satellite ɛnom nso ɛyɛ nsɛm no bi a ɛtumi ato gya ɛno nti yɛnhyɛ no so yie paa bosom no so yɛn recharge odeɛ nso ɛmfama ɛyɛ Skynet satellite ɔmo ɛna yɛdi ɔmo ho adanseɛ ɛtumi nso ɛde akyerɛ mo ɛnɛ anɔpɛ yi ɛwɔ ɛyɛ dwumadi no so ɛno nti bɔ mmɔden akɔpie mu na ɛno nso ɛyɛ kɔnɔngo wɔn ɛne Ghana commercial bank no di enimhwɛ mo wate aseɛ ɛne nti pressure ɔbɛkɔ akɔkyɛke o weight o height at that time no ɔbɛkyɛke ama nneɛma ɛtumi nso ayɛ kama saa nso ɛna o liver no wakoma no wate aseɛ o lungs no nyinaa no o kidney ɔbɛkɔ no akɔ akɔkyɛke de wa nneɛma nso ɛkɔ ɛwɔ ɛyɛ nipadua no mu hepatitis B typhoid fever ne deɛ ɛka ka nyinaa no nyame yɛ adom a ɛhyɛ aseɛ 24th Ekwapim 30th August this month here and Providence Self-Care free health screening no ebetumi nso atoja and nti anapa sharp 8 o'clock Ekwapim 5 p.m. Jumadi no ebetumi nso abaso ama enioma etumi nso aye kama enom ede atoja no nsam no nso etwaso ede amamo ewo Jumadi nti konango on top of Stellet Pharmacy anase ene amane eye Paulina A Sapon enso ene di enimhwe bamodia na ginchiremu wo number iso 0245012791 0245012791 nane Providence FK matimi enso edi kamona nyama etimi enso ayekama edi amamwe no edi etimi enso atujano no anenti mama yenhye no nso ye pa na ema oremfi se matches no etimi enso atujase ne nra yabomode ene ne hede tumanim no ema orem se enra games ni bi etimi enso atoja no aye UEFA Champion League games and also etimi abaso na enra say na resource no and also etimi ekoko ye Celtic and so etna Glasgow Esha 3 Emma Lask Airlines almost etimi antisa ekano Hapua Biashiva Ebo aye 2 Emma Saba almost etimi etia kanamu bako neck aye bobuku no etna fie Emma Bodo Glimt ebe shomo ekamiensa omotimi eti ekanamu bako Slovan Bratislava Esha bako Emma NK Selch almost etimi Esha bako anenti eno aye gamer etimi enso etoja mama yensha no so na niema etimi enso enye kama eno enso ede etiano no eno echi odwani echirem awo Spain game bako etimi etoja eno enso La Liga Atletico de Madrid ebo modern ebo 2 Emma Malaha almost etimi antisa ekana eno aye gamer etimi enso etoja anenti aye brand finally ono ebo go eno de etiano no ana fe Alex Baina ono so etimi ebo go ema enioma etimi enso ayakama edema Atletico de Madrid omotim na eno ayegema etoja ero nsam enso etwaso edema Riyadh Metropolitano eno enso ensomene bi no yentwaso ema etiefo na yentimi enso enko yenemo diana ayese enso na tie ema orisa enra game na Basa also a boy no omo etimi edinkinimo and by 2-1 Emma bibia so etimi ayekama and 1 Gampa trophy and enti ese return to aye Spain na bibia so etimi ayekama eno aye esomri bia eba ero sam so atwaso ede amamo enne anapei ewo aye jumade so yentwaso ema etiefo dia enne La Liga game bakum ebetimi atojo Vallecas Rayo Vallecano and Deportivo Alaves on betimi
so at the abone 7 p.m. and which Europa League game no you drew play off round and until about 3 p.m. Karat Amati one more Everton Kazakhstan Honomo now on RSC Anderlecht at me and so at the abone and which in Jagiellonia and I feel Iberia ebet me at the abone and Jalbi and I feel RB Salzburg ebet me and so at the Apimpim so Besiktas Bubukuno Omene Corner Zagris ebet me and so at the abone ewa Turkey honomo and Nasha and I feel Lillestrom ebet me and so at the abone Albania honomo na baby bia so etimi ayakama like Pozna and so ebet na Poland ho na omene FC Tono etimi and so at the abone Trabzonspor ese na hona Mohamed Salah ebo na ball omena fe Ferran Varosi ebet me and so at the abone ay 5 p.m. na sa match no ebet me and so Atoja Universitata Craiova and I feel ay Ararat ay Armenia obet me and so at the abone Resta Belgrade and the Victoria Plaza and also ISS at PM and I feel OFI and CSK Sofia I'm free Bulgaria ebet me and so at the abone and which is St. Trudins ebubukuno omane Omonia Nicosia ebet me and so at the abone El Sal Benfica ebebo Ahus na enyama etimi and so ayakama and no at the etoja don samo and so etwaso at the amamo enne and pay 95.5 FM so and which odwani and so achirema Europa Conference League no yam from Amateur was Inter omana fe Copenhagen ebetimi and so at the abone no and so Inter Tokyo omo every ayam Finland Omo and I feel Copenhagen and a bit me and so at the abone Lincoln aya Red Imps omo free aya Gibraltar omo na feel Lan FC omo free aya Northern Ireland no a bit me and so at the abone FC Midtjylland and I feel HNK Rijeka a bit me at the abone our Denmark omo Northland Bobuku no omo so at Gibraltar no Sengali et me at the Apempem so Tromso a bit na feel and so our Norway no Brighton and Hove Albion et me and so at the abone Okofero Islands at the Klasvik omo timo Riga ebetumi and so at the Apempem support Thessaloniki ne Brown ebetumi at the Abweni LC20 Ebo Karabakh Agdam and afe Gonem Zabzo woman afe AS Monaco ebo 6 p.m. asa match no ebetumi and so atoja FC Sion and afe Ajax Amsterdam Ambobuku no ebetumi and so at the Abweni Atalanta and afe Hapoel Tel Aviv ebetumi and so at the Apempem Lugano and afe Maccabi Tel Aviv ebetumi and so at the Abweni KAA Gent ebebo Hibernian Madawo and a Freiburg ebetumi and so at the abone Panathinaikos ebebo Radek Kralov and afe Heart of Scotland and a Rapid Vienna Rangers ebo Jablonek and which no Hetafe ebo Partizan Belgrade Hajduk Split ebebo Rako and afe Shamrock Rovers ebebo Cubes Sporting Braha and so ebebo Austravian ano aya matches outdoor ebetumi and so atoja don't want some more and some to also at the amamo and ne anopay ewa 95.5 FM so ti yeshano so na nioma entimi and so enya kama no aya and semene bia etimi and so atoja no yento aso na yentimi and kwenimo emfa semene kakra and so ema etie for dia enwa Jose Mourinho edi nkomo bebre na so atiase abro ne Cherengito omonso etimi ajeche nkomo no and Samuel Dono no so etimi ade tuja enya asem ketakra Jose Mourinho chirema ekwanya Barcelona Hansi Flick afaso ahihye ne team no okaso onyada omo na otwantro ope eye Barca team na asem pa eno aye Jose Mourinho ono so abasbodia odi ama FC Barcelona and afi Hansi Flick eno ade etimi enso atoja no ebisa so onyalami yama obesign no aba Real Madrid and also dabi na the wetima kan say Lami Yama a great a player what you say omo a great a squad also our Real Madrid and Lami Yama a great a player our FC Barcelona nemo oba Madrid so so our squad omo den our honomano a Jose Mourinho and someone also etimi adi atuja or say player na yefana Ada Gulano or Yadan Rof enya sem keto akra na ono ogidie mapa say with Ada Gulano at the same day omo Luka Modric our Real Madrid omo enso team no mo nemo no ma revise oyini nyina fo no ma obetimi enso abo as number 8 obetimi enso abo as number 6 as I say akwada no ball obeji any passes bi obejicha ade ama aye the players no ya na ano odin yie pa no aye Jose Mourinho 70 bi no na o say enya ono ena bisa aye say omo nkonkofa anaso kachire penifo so monkofa yan diamondi and so emra Real Madrid nemo no
ohia Yan Diamondi eno Jose Mourinho ne nsɛm no ade atotwa asa Yan Diamondi no obetimi abo both flanks wode ne to benkum a obebo wode ne to nifa fa so a Yan Diamondi obeye adwuma no enso etimi ade ama Madrid no wamo etimi no ene ti mama ye share so na neoma etimi enso enye kama eno ensɛm bia etimi enso atoja no na Jose Mourinho enso echirema Bernardo Silva player bia wano so eba no obeboa Madrid team ni yepa na adwuma maye no won se ebetumi enso aboa Madrid no wamo enso club no esa se owura from Bernardo Silva otimi asesa nneoma mo otimi asesa how a game no enso elko entino ohwe ni mo obi biara wo hum player no ball enso Real Madrid no eni age Bernardo Silva ho eno chesoro fa Jose Mourinho enso no so etimi ade atoja eno ade atoja o se Madrid for esha se so mo bona apunum no na edin papa no de why na adwen so obeto aso El Sal Benfica na mo Madrid for to aso no eno se da bi se Madrid for fra we no yentena fa akonche akobam ententem so ewosa ogitumo na obabe yejuma ema Madrid wamo enso club no enentino asaba back no emini a lot enso edemana eno Jose Mourinho ensem bi odi atoja do nsamo enso to aso etimi ediamamo enne anapay our 95.5 FM so na Mauro se Hurricane ono so Golden Boot Award no Golden Shoe no wabomodin enso age Europe edi esini na so enenti ya present cheso ono so ni boot etimi enso ediamana enra over 60 invited guests and almost yeto omonsa eframo our FC Bayern museum honomo our Allianz Arena na chese enya semketo akrobi di se Luca Toni mo na amanyina enso eba jumadi na se ema erioma etimi enso kama enya asemketo akra Luca Toni wano ene bomodi enso presente Golden Shoe no edema Hurricane ema bibia so etimi kama ajeso no ejina strikers ni nyina na mo ede ema Hurricane eno enso de etodo de samtuja se yenya strikers a omabobo ni bi atwemo ene ebi bo ebi nso ye hwe omanim so mbeba ababe ye adwuma no kama na bibia so etimi atadin no bia ye proud at the man owura your friend Hurricane adwuma oye na sombo esomani enya semketo akra ye ka striker or a premium version of a striker and a Luca Toni and someone also etimi ade to jano no it is somebody been and so atwaso etimi ade amamo awo jumade na se anya asemketo akra ewo ho and enti mama ye shano so na bibia so etimi ade penifo awo do na jumade na se omo so awo ho no ma eno anso ade teno no Herbert Hainer wano na wo be as president sanso ana Max Eber wano so na ho sporting director Christoph Front wano so na wo be sanso na coach Vision Company Robin Kasper on a board member and Africa Hoffman omo no omo eba jumade na se Oli Hones omo and so etimi ekopie and so ekokohema event no very very colorful and on the etimi and so eto jano no enya semketo akranti oko across Europe last season and a Hurricane the mother more boy no and yede ehwa baswode etimi and so ede amana yede somebody bim and so etwaso etimi ede amamo 95.5 FM so Diego Moreira abusuafo yemfamate for say odwani anso chema say AC Milan Omana say Diego Moreira is say no are part of them Diego Moreira of free Strasbourg Ababe Juma and also Ababe Juma etimi adama AC Milan wamo club no 45 million euros mama yanshanon so plus 20 million euros and your add-ons and inti mama yanshanon so na nyama entimi anso anya kama no ensebia to jero semenon ade emamo ewo juma no so anya asem kotakra awo FC Barca amane Alvarez denom ayadin Ediama FC Barcelona bubuku no esan se ayade article
ɔmo play stubborn pa akyerɛ ɛyɛ Barcelona wɔn team no ɛne nti asɛ Barcafoɔ wɔn nso ɛnya nsakraeɛ ɔmo nya sɛ ne ɛwɔ sɛ kwan bi aso ɔmo timi nso ɛkyɛke other alternatives no na bibibia so etimi atadi ɛne nti no Lautaro Martinez ne din nso ɛne namo of Inter Milan ne din nso ɛne namo sɛ kwan bi aso no ebia na Barcelona boboku no etimi nso akɔ no ho na nneɛma etimi nso ayɛ kama etimi ɛde ama FC Barcelona ɛno ɛyɛ nsɛm no bia ɛto gya no nsɛm ɛso ɛto so etimi ɛde ama mo ɛnɛ anapɛ 95.5 FM so yɛmfa kakra nso so ɛma mo ɛwɔ ɛyɛ nkrofo kuro so na yɛntimi nso ɛwura mu dia na ɛyɛ sei nso ɛna ɛte ɛwɔ hɔ no mo ɛnɛ yɛmfa mɛte wɔ se na nneɛma nso ɛkɔ wɔde wani nso ɛkyerɛ mu a te sɛ Chelsea wɔn nso ɛtim no players ni bi wɔ hɔnom a wɔn gye si no so ate aseɛ yɛsesa no na bibi bia nso ɛtumi ayɛ kama ebi bɛkɔ ebi bɛba ɛne nti João Pedro ɛsɛ ɛyɛ jesu number 9 wa take over from Liam Delap wate aseɛ Liam Delap jesu number 9 ano ɔhyɛ no ɛhu number 9 a ɛnneɛma nkɔ yie sɛ ɛma no wɔ Chelsea da ɛne nti sɛ no João Pedro wɔn na bɛhyɛ ɛyɛ jesu number 9 no etimi ɛde ama Chelsea na nneɛma etimi nso ayɛ kama ɛno nso ɛyɛ ɔno ɛdeɛ no last year ɔbɔ no homɔden pa 20 goals 9 assists in all competition na ɛsɛ ɔsɛ fata wate aseɛ ɛsɛ Liam Delap jesu number 12 wɔn ɛna ɔno nso ɛkɔ akɔhyɛ number 9 no ɛwɔ sɛ ɔde to hɔ na kyɛ sɛ ɔkɔfa number 12 no na nneɛma etimi nso ayɛ kama ɛno nso ɛdeɛ ɛto gya do sɛm no ɛde ɛma mo ɛwɔ ɛyɛ dwumadi no so ɛnyɛ asɛm ketewa kora ɛne nti ɔno nso yɛ jesu number 12 so ankɔ baabi adeɛ a saa ne teɛ jesu number 12 no ɛna ɔno nso ɛbɛtumi ahyɛ ɛtumi ɛde ama ɛyɛ Chelsea wɔn nso club no ɛno ɛyɛ nsɛm no bi a ɛto gya ɛde nsɛm nso ɛde ɛma mo ɛwɔ dwumadi no so ɛno akyi no Wesley Fofana ɛmfa mɛtie fɔ sɛ ɛnɛ ɔno nso jesu number 3 no ɛna ɛsɛ ɔkɔ akɔhyɛ ɛde ama Chelsea ɔmo team no saa jesu no na ɛyɛ Marco Chiara ɛna ɛhyɛ saa jesu no ne momo this time around no ɛyɛ Wesley Fofana ɔbɛhyɛ jesu number 3 ɛtumi ɛde ama Chelsea wɔn nso team no ɛnkane no na ɔhyɛ jesu number 33 ɛno nso ɛde ɛtɛ no a ɛnyɛ asɛm ketewa kora ɛwɔ hɔ na yɛntoa so ɛmɛtie for Morgan Rogers ɔno nso ɛyɛ jesu number 17 ɛna ɔbɛhyɛ ɛde ama Chelsea wɔn club no saa jesu no Eden Hazard mo Mohamed Salah Raheem Sterling mo wɔn aba bɛhyɛ saa jesu no ɛde etumi nso ato gya Mikhailo Modric wɔn nso jesu number 33 ɛna asese no wɔbɛtumi nso ahyɛ esi no number 10 no ɛma wɔde sɛ Cole Palmer yɛ bane no wɔn sɛ ɛyɛ Cole Palmer ɛna ɔno nso ahyɛ saa jesu no nti ɔba no deɛ na ɛwɔ sɛ ɔkɔfa jesu foforɔ na nneɛma etumi nso ɛkama nti number 33 ɛno nso yɛ Mikhailo Modric ne jesu a ɔno nso ɛbɛhyɛ na bibibia nso etumi ayɛ kama ɛno nso de free Chelsea wɔn club no ahyɛ yɛ ɛbɛ no wɔn nsɛm nso ɛtoa so ɛde ama mo ɛwɔ ɛyɛ 95.5 FM so a ɛnyɛ asɛm ketewa kora ɔhɔ yɛnhyɛ no nso na nneɛma etumi nso ɛnyɛ kama ɛwɔ ɛyɛ saa kwan no so a ɛno nso ɛyɛ nsɛm no bi no yɛntoa so na yɛntumi nkɔ yɛnim kakra deɛ a na ɛma wɔde sɛ Manchester City wɔn ɛna afei Manchester United ɔsɛ na Manchester United fo na ɛpɛ ɛyɛ player fɛn no Corny reporter yɛ gada ɛnso ɛkyerɛ ma Manu Corny no ɛsɛ Manchester City wɔn aso interest ɛwɔ ne mu yie paa sɛ ɛyɛ Corny Manu Roma wɔn midfielder no wɔn ahia no ɛbɛyɛ a wɔn akwan na ɔmmra mɛyɛ adwuma ɛma Manchester City wɔn nso club no nti ɛno nso yɛ reporter yɛ gada yɛde wɔn nsɛm ɛde ma mo Aston Villa ɛsɛ no wɔn ani abere ɛpɛ Chelsea defender Tosin Adarabio ate aseɛ ne nyinaa sɛ wɔn player yɛfrɛ no Ezri Konza yɛkasa ya no ɛsi adeɛ ɔne Arsenal foɔ ɔmo awiewie wate asɛ ɔkɔ akɔbɔ bɔɔl ɛde ama Arsenal wɔn nso club no ɛne nti Aston Villa ɛpɛ replacement ɛde ama Ezri Konza nti esi no ɔmo kaka ɔmo ani no ɔmo ɛde akɔgya ɛyɛ Tosin Adarabio ɛno ɛyɛ nsɛmde bi a ɛba ɛne nsɛm nso ɛtoa so ɛtumi ɛde ama mo ɛwɔ dwumadi ne so a ɛnyɛ asɛm ketewa kora ɛwɔ hɔ na Elsa Benfica wɔn tim no nso ani abramo so ɛpɛ ɛyɛ Tosin Adarabio ɔno nso ɛmra mɛyɛ adwuma ɛmfa mo ɛwɔ Portuguese ɛyɛ league ne mo ɛne nti mama yɛnhyɛ no so na nneɛma ɛtumi nso ɛntae de Tottenham Hotspur wɔn club no wɔn ne Savinio ɛdi nkɔmɔ
Sanso ana Omar Mamush omo nyina no omo di nkomo e Manchester City omo team no mo omo nya saa 2 players na omo promo omo mra me adwuma e ma Tottenham Hotspur omo enso e club na no enso e de Eltoja Bayern Munich omo player Harry Kane on say ayadia ne last ayana se the final year e no nso e wo mu no e won the current do no mo na omo go so e monitor Basafo monitor senior nneoma beko say enkomo anko yi a ene Basafo ebeko for aye Harry Kane as answer Robert Lewandowski na kasa no awoso motimi nya player obetimi replace no replace ni yi ama nneoma etimi enso aye kama etimi ede ama aye omo club na enom aye ensemede bia etoja ede wonsem enso ede mo Arsenal player Gabriel Jesus amanfo linkina to LSC Napoli wamo enso a club no enso ahweye nemum no yemfamate for enya dia player no die why willing so beko akobo ede ama Napoli wamo enso etimi na no eye ensebere bia etoja ye kan ewonsamo etimi ede achiremo enne anopay ewo 95.5 FM so enye asem ketua kra ewo ho enenti eno eye ensebere bia etimi enso atoja no enya asem ketua kra enhya no so Atletico de Madrid wamo enso eni abre so atiase player ye friend Jorge Salinas obono ball Adema Racing Club de Santander yemfamate was any United and so I will interest our a player no more odwani and so achirema yes article omo edi Manchester United for enim kanya player no likely say ayade Atletico de Madrid and on so ebedwene na wetimi and so abobo edi amama no aye ensomede bia etoja edo some and so etwaso edi amamo ewo 95.5 FM so enye asam ketakro ho aneti boma ye shano so na yentumi and so enkwinimo ewo aye jumadi ni so eno aye ensomede bi no ma refi say odwani and so achirema say no aite power still senior no ide to anim no ye threatener or threaten NSA director General Yao Ampo for Ankara as a video no echo viral no yemfa emeti for say odwani achirema ina say or sene boxing event bi approval empenifo entumi enso emfa ema no ahwehwe no nyina no Yao Ampo for Ankara ena ohyehyechira enye asem ketuakra and as a video no ye no our threatening so obeshutu no no yemfa emeti for say ampa oppose for di uni de dendia ebi akohye bia no omope no achene de dendia no enso ade etoja do wonsamo enso ade mama Accra invitational tournament no eno so ebeba so what you say ma refi say eno ade etumi enso atoja no na 10 Ghana cedis na bibia so etumi ayekama eno ade etoja nam 4 teams ena omonso kwakobo na bibia so etimi ayekama eno enso ade etoja the Continental Club Masters never say die until the bones are fully rotten eno ayenyankontomra tie no beautiful people with beautiful colors omo ebebo na bibia so etimi ayekama omo ka ho Visions FC Positive wamo enso account na fe All Blacks wamo na 4 teams Accra Invitational Tournament no nyame ya duma 21st and so shase na enyoma 8 my community face 1 no Vision FC omane Positive and no game 9 o'clock AM and ebetumi and so atoja omuwe pena 3 PM no House of Folk and afi All Blacks etimi and so edi aboni na bibia so etimi ayakama and no and so edi atoja no samo etwaso etimi edi amamo ewo aye 95.5 FM sinti pobiman aho ana jumadi no ebetumi and so atoja and no edi atoja no samo no and so etwas into say House Africa Soccer Academy is the new pobiman no awana jumadi no ebetumi and so akoso amanyoma etimi enso ayakama e don samo enso etwaso ede amamo ewo aye jumade ni so anya semketakra enra e kachiremo said Download Ibrahim wasa rejoine aye Kumasi Asante Kotoko Metema Boys no na yemfa metie was a clubber ofi onomo from Ethiopia or sa join Kumasi Asante Kotoko and Ethiopia Coffee omo enso ede ababontia
omo ehira akwada no se wasaba back to Kumasi Asante Kotoko no omo wish no wo de obaba ye bia no enioma enso enkoyie enso emfama no ewo Kumasi Asante Kotoko omo danase de ono so eba ye baba ye de ma Ethiopian coffee omo enso club no de etoja edo some enso edema na de newly promoted side idea about Premier League in no and a Port City FC. What you say, Udwani Hdma and Gravono Mani Abri Mobile Medicals and to me and so so ahead of 2026-2027 a year season, you know, on medical, to me and so a baswa, and ye as some Crantino, or more height, now ye check it, what you say, players no, or more any, now ye check it, or more and so essent, now ye check it, and which your muscle, now ye check it, you know, a idea now, doctors no, almost so a just a positive, or more bar, what you say, more baswa, or more mouth, grow, or more vessel can be so, and yama bit to me and so alcohol ye, et me a diamana, and yama, et me and so atadi, no idea, ja it on some and so at the MMO a year 95.5 FM so and yeah as some Kotakra Galka young from it here for the name one of the members no or we show me na say oh my idea and no idea no say 32nd Congress no amama na kama so at say amanioma 80 and so ataidia and no and so idea 8 to the Ghana League Clubs Association extends warm greetings to the President and ESCO members of the Ghana Football Association, as well as members of Congress, on the occasion of the 32nd Ordinary Congress of the GFA. GALCA wishes congressmen and women fruitful deliberations and prays for divine wisdom and guidance to enable Congress deal with German issues affecting Ghana football. And into and so GALCA almost statement almost so it may issue it on some and so so it me down to Marco Ghana football on the way forward. The one you want to me and so alcohol it me at the minor going forward and so many beer to Jadon some more and so so it me at the amamo our 95.5 FM so and yeah as some Kitakwati senior no yabomode catch mediama LC na me adama on the 30th of August 2 games and also able to me abo na enyama etima kama top 4 amuwom enti omani dream FC game no and no betoja 3 p.m. and as I game no betoja sadana so champion of champions and so ewo ho omani nations FC able to me and so edi aboni or takwani aboso park na bibia so etima kama sad time no die no time no enyama ye what I say ga cut off on the time no at 3 p.m. Nemo no when time no and enya time omo time omo so ebetimi di ahye na game no etimi enso abaso amanioma etimi enso ayakama eno ede etoja don samo enso etwaso ede 95.5 FM sintinom na yede besi enso ewo ha na nyame yadoma wia abetena se na yatoaso enso etimi ede amamo ewo jumadi ni so enye asem ketakra ewo ho enenti yenhye no so yepa na we free ohefo no mo true ohefo no we so osi yemfa birthday message we yemfa Ahwenepa FM so na yemwish mami happy birthday yes sister happy birthday na enyoma enso entimi enye kama ewo ho wefo dini de wan fama what I say nemo ni pakura na ono wish birthday no mum edin na de ba ntino birthday or for birthday say e betimi enso esa birthday no what I say but if you know Reverend Prince Entry one of that Fountain Christian Ministries I Konongo one of this birthday we and so edema menim sene rio sene dinyo and birthday to revo one fat we na ma edino and so amantia birthday pa edia man no penti ni besu ha na obia mbufa ne crew omonso atoaso ede amamo 95.5 FM 95.5 FM 95.5 FM 95.5
nuanom muntie nkago ina mo nhye no so enkane no na so air condition say ya ufuru bi furu Kumasi ene maneba anase wo generator me ka power plant say ya na ufuru bi furu Kumasi ene maneba nanso enei me kesi ni pi se ni nyina etu atwa esan se yenya adwumako bi a from professional air conditioner doctor and electromechanical engineering adwumako yi esiesie air condition anase wato na foforo kra na opese ye insulation mount make power plant a generator and also adwumako yi esiesie CCTV installation and so adwumako yi eye wasi woda wie na pese wo ye wo yare adwumako yi ya de wo ho pa enunti industries mo use machines akese eye power plant and air conditions we are there for you obehu adwumako yi akiri kwan ewo asante achinkona wo Lucas ofri kona wo ekonyabo a akaka modu Barka Junction ekwa no mo ana fre 0242 535365 ana 0538 318 526 professional air conditioner doctor and electromechanical engineering powering today engineering tomorrow. Forza Herbal Center and your nature seminaba. Forza Herbal Center. Hey, you damn wasi. Omuna kofa bam bam herbal bam. Ediaba. You see a friend say bam bam. Herbal bam. Na when so dear, ye nua yini ni habamba pa. And ye dia bam bam herbal bam. Na wunya te bam ne pe. Na wahu se usisi na ya oya, waposo na ya oya, wukon na ya oya. He, ukotoje bam bam herbal bam. Meka na dia so bam bam herbal bam. Utimi me de twetwen ama onipadua ne sisi so. Wo de a utimi sampa. Ohunama sisi so. Bam bam herbal bam. Se onamu na abu a bam bam herbal bam. Ya de twiani. Na wo ho adwo. Sasabro ene obi and nice peja eye bam bam herbal bam 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 herbal bam Forza Herbal Center mama ye ho adwoyen bam bam herbal bam owura babia ton no bia bisa bam bam herbal bam na won saka bia hunam yaw ni nyina ase betu o pedodo ata frɛ Forza Herbal Center ewo 0246 953332 0246 953332 bam bam herbal bam 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 oh bam bam kunam yaw ni nyina asibetu Mama best man capsules and yourself pajamunu enua hini no enutai no ehabama no yasai de bia ka ho amemua ye de ne papa onum ani kirebein na be ma na ekro no best man capsules me secret ni say best man capsules and man no num asese yensi me fom o be ma bia ma ne nsanka bi se usisi na ya oya eye the new best man capsules be owura ba bia to no bia na ye be ma bisasa ope the new best man capsules is Child Herbal Center amwo suhum Hamza Street and Akofa Best Man Capsules. Ayasa Semu Kenafufure Kuradiaba. Say, the confidence kura peja. Nemanwe, Obian to be common kunu ewofi. Bema na niji wato nyomuno. No banu su fili. O padodwa. Fre 020-8288-099. Ememe, monye meswe. Yeni o. Na nebo kengenga. Yantin kade nansan ya dia ma medie me wa brabom o na matin kan nyina teko kosi se me share new Bafan natural mixture and new Bafan natural capsules and na ma matin kan asanya bay eye gonorrhea syphilis candidiasis anase ne nua be ma eye bacterial infection kwa dia edrono ani new Bafan natural mixture and new Bafan natural capsules sadri ene besie wo ebema watin kana sanya ba na wasie gina wo na so ma wo bema yo SCP na esita new Bafan natural mixture and new Bafan natural capsules abuso ewo pharmacy herba any chemical shop biemu wo penedodo mu afre 0240581585 and 0208233058 new Bafan natural mixture and new Bafan natural capsules eya hwese na senso dia eye jata no eda ho ansa na wato edrui new Bafan natural mixture and new Bafan natural capsules ebibidro kan Vero no way Vero Senor Swebi. O phone away. Me phone away the other. Me so phone away. So je na find out the be. She ma phone maku 20. George sinu hu didi e o sa phone e papa bi. Fu ekura obi frɛ kura hu kura sai obi frɛ. Gina fa na she. Me yaje mani so.
hu she enne mrema Amoako Royal Ventures aba ampa Amoako Royal Ventures ho na obenya phones and home appliances ni nyina to vero we dey udi bem Amoako Royal Ventures say ye kone high with low cost German original phone say Samsung iPhone Infinix Tecno sa fafo biye bi de wo ba ho a ebi wo ho Amoako Royal Ventures and your home appliances ni nyina bi nso wo ho oyima emi bomi mu kakra home theater television fridges iron kettle wo ba ho a ni nyina bi obenya bi Fasika kitwe bi na beje niam say bocho fridges type B na ope double decker tabletop deep freezer TV Samsung Sony Philips and any keka from 16 inches 200 inches air conditioning all types 1.5 and now 2.5 now pay you will be ceiling fan standing fan rice cooker washing machines kettle iron any home appliances need die ni nyina bi e wo Amoako Royal Ventures not to say if you ni mani nyina die na just one ho ye wasanti achim konongo ye Ghana Commercial Bank ene di nchemu hwe me trek Kimpost Royal Market konongo timem obehu yen ye wonta city dining ye new shop no ho ne ye bie no free yen e wo tetefo ya homa iso 0242159621 na 02003772 Amoako Royal Ventures dealers in phones and accessories and home appliance Nyanko Herbal and Spiritual Center. Abe Premu ewa Asante Achim Empesua so. Asante Achim Atwedie. Bie ni Dr. Nadruno. Doctor say, se wote asasi so a, hunu se asasi enna ho kwa. Bonsam eye na famudie. Sanso na Onyankopon eye na famudie. Yade be ne da wo so a etete wo. Eye sisi yade, eye gonorrhea, eye koko, eye diabetes, pressure, ulcer, eye stroke. Yade bia se ye sunsumu yade. Promise and fail. Spiritual marriage. Odaye basa and tentan chichiro back to sender duabo yabebue aswe kese pa ewo Asante Achim Atwedie Fred doctor number ewo 0553214760 0553214760 Nyankwa Herbal doctor say adrobaji wa atrema osebra na obaje oyade no na waja ukwan Nyankwa Herbal asundwe nkan pa amen. Me customer bibi sama sem ano kwasem mesre ya ma mesusu timfifire kura o say sadie wadwuma ye demanding eti wunya time ekwa check up de na me say yes o me ko papa na me secret eye the Race Hospital ho de eye specialist hospital ankasa enti wo mun delay me kura na mapomu den so de eye sure de papa se wa wo sha de bia me ho den na mama me customer se hunu se me ano me ye ambassador kase edi ma the Race Hospital efri se eniema wo mo ye wo ho no medofo se me ka bi kire wa ebeye wo nwanwampo Race Hospital nkoana adokotafuo kukudam apepia nkoma ne ani ntini ya wo mo free ayaresabia kase wo memu agidin ati se konfo anoche ne de keka ho eba ho be ka wa dokotafuo yi ho edidwuma na kire se ho ne de ho professionals plus professionals is equal to apomude mapa yadie bia timi mfa wo mo kon ho da efri se wokuta ultra modern machines akasa edo chiri nipadua mu ehunu ba bia yade bia hye enyarewa a wo hwe bi ye esichire yade brabuo mu yade meche liver failure kidney failure hypertension ani de keka ho na mai surgery ahodo nyina wo mo ye de ye common ayenimu no mechire CS ena afei surgery ehu na buru nipa adwene ente ase so bi te se hernia fibroid se wo yi kompopa afei prostate operation ani ade bia ho no ewo nipadua no emu wotimi ye surgery no a asem bia emma ho sadia abinfoi ne yate asamdo efri se antenatal ni nyina ye beko ewo Race Hospital na ma ya wo no aye simple amayen dia ma me feel the Race Hospital ne se wo mo ye home services enti amafo timi buki emokosho wade hye ma won ewo fia kono so afetie medical report bia wo mabi said ye wodi ko school wodi ko abrochire ana said ye wo ba omo ye assessment a ye be
ɛma medical report ni bi wɔkɔ companies ahodoɔ mu ɛkɔyɛ screening ɛde ma adwumayɛfoɔ no the Reese Hospital hyɛ nkwadaa ɛfiri ɛnnɛ ɛkɔsi nkwadaa wɔnyɛ mfie 19 na akwadaa na pɔmuden no ɛbɛgyina ne nan so ankasa afei sɛ waduane a wodie yi wo nipadua no ɛti wonim blood group deɛ ne sɛ woba Reese Hospital a yɛwɔ dietitian wɔ hɔ aduane a wobɛdie ɛne sɛdeɛ wo mogya no krampo no ɛbɛsi areyate hwehwɛ the Reese Hospital ɛkyɛ kwan ɛwɔ kɔnɔngo ɛhyiam wɔne MTTU office no ɛdi anim hwɛ na mmom sɛ wogyina pina my school na wɔne no ɛne sa soɔ biribia ni a no wafrɛ 0246 543 244 0530 534815 deɛ twa toɔ 0208 318532 the Reese Hospital na compassionate care just a doorstep away. Joshua Ben-Nun Enterprise is all about musical instruments. Sorry. Recording studios, spinners, obiaope guitar, combos, mixes, power amplifiers, speakers, keyboards, trumpets, drums, ahuja amplifier, cordless microphone, and no microphone type biaope our musical cables, jack plugs, cones, and now say speaker and animatin, and now penny mo paper ni bia for when you treho, and now what be a clap spot for when you tre Joshua Ben-Nun Enterprise. I want to be musical instruments bia. Your guitar strings, your electrical drums, the mini musical instruments bia opa unya bi wo Joshua Ben-Nun Enterprise. Ni mfidi ni muswede. Ena ye niema bonso san dafo. Your kono go santi achim. Ye ni MTN office no. Ene din chemu she. Na U-Track Savings and Loans Bank no. Ye no mu die ni mo she. Obetimi afra ye wo 02677 67325 or 0555 065 032. Joshua Ben-Nun Enterprise. In all kind of musical instruments. Mama akwa basonko so. Edi aba Pemsan Company Limited. Ejuma ko ni din de Pemsan Company Limited a yeti training and a chairman Dr. James Amoa oye public health researcher. Edi enuo ababonten. Na me no ba be di adro yi ho nkomo. Adro no eye agan prekese garlic mixture. Again prekese garlic mixture. Now again prekese garlic mixture a unique combination. Dr. James Amoa and nam ni nimdia wa bibidro hono aba bel no waka prekese ni garlic eni nu banani nu tabia ano den pa goni beka se phytochemicals and a phytonutrients no yedi aka bomu. Now we unprecedented in the history of Ghana herbal society no. Se obi betini aka prekese ene garlic abomu dia ye aduro eno nti ekukudam amwo abibiduro mu Ghana ha abono abaso se ono ne nipa odi kan a wakasa nu brane nu tanya abomu a odi aye aduro ba ko dia ba bonten orofo boboni so no kope agan prekese garlic mixture bia no enam sa agan prekese garlic mixture no ma ewa pomodi so for so bebre de ma oni padua no entrafie nkase menyade da bi aduro ni binyama ho ban esansan panyimfo se ahobamba trema ho yi eyese ayaresabo ketima agan prekese garlic mixture eboa obi a na home ewo soro obi a yese ne pressure ewo soro na wanya mogabro so enam se garlic prekese eni nu brand ni taka enwo din a yese mu ninti no eboa ema ni reduce o blood pressure no ema ne konoma nti wa de bia wo bre wo ko hospital ko check na ko soro na enye stable no ko to agan prekese garlic mixture ne bi ne no afi so de ne bad cholesterol yes sade wo mu no abroso amanu nti akwakofa ya de abrewa ko pe agan prekese garlic mixture ne bi ne no ebeboa reduce bad cholesterol na sade boni adore wo mu akofa nya no bebre e de aba no enso e de afi mu enam se garlic no alison wo mu ne boa se cholesterol na se sade so kwa bi fi ni peduanim afi so agan prekese garlic mixture eye detoxification work me say me kire say eyi fia akwa obrebo ene wo sa no ho me kire wo liver ene wo kidney enti nyane aye die wuduro ewom ensu aya no na galamsey issues enti ama yensu ni nanye papa ene mfama ye ho meni ni na kai say
wodini na wonom de tie bia ne efi ebekwa akotai wo nipadua nim enu nti ne de agan prekese garlic mixture aba wonom a e detoxify our system no make sure say eyi efi bia na fa aduane ni nsuo ene nsa wonom akọ nipadua nim pie ama hoto na ye kan na saa no ye nja omo a sebi infections ayo mama enfi ho ye kan infections a aya na manfo nim say enam nsaya de enko da bi ye wo infections bebre aya bre ni ntimi mu body na apomuni nhwemu am ye hu say nya no bebre ni far by infection into one infection bia adod woni padua no ututi ekọ na aba e de nsansan bebre hu reaction bebre no wadro ye agan prekese garlic mixture and obomodin akwakoto afi yesi wo sugar wo so e bia na excess glucose wo ni padua ni madosa amata bia wo sugar no kwa na ekoso a wo behia agan prekese garlic mixture wa wo osa yefun yade yefun yefun kekaw wo de bia na to yama na ye so wo mfe na wo mfe wo chi bremo ka se ni na eye agan prekese garlic mixture na se de doctor ni bia mu wa ye aduro na nti na me se aduro we se de so nkokora o eye so nkokora ya sheda ye leaflet kama e de ahye ho ekwa abefa so abanum aduro no ene hyehye wa aduro no huni na no unya biem na okenkan a ebeboa e bia na bibi nti unu obi a obetinya kenkan no obi obetinya kenkan ama wa ye numbers nso wa aduro no ho ana number no so wo leaflet ne so number no so gu TV ase a nti wo dia wuntime kenkan a de hia ne so befra ne mpo wo fra ye wonoma bebre wo ho a doctor ene ne nurses no ebesan de account ho a onum aduro no ebeboa ni senti ni se ye wonyadewa ni bebre wo ho a wonum aduro se wo de konanso nyoma wo ye no escalate problem no into utwa aduro na ofra doctor be che nyoma bi abetwe wo afiu ene nyoma bi abeya wo de be ka aduro no ho anom ebeboa na bretia wa bi na ho so atimi ato your authoritative news analysis. For your authoritative news analysis, listen to Ahwenepa Morning Show, Ahwenepa FM 95.5. Ahwenepa FM 95.5. Ahwenepa FM 95.5. Baby, I'll just see easy now. Baby, ningin na ba kwa yo. Me papa tepio. Tell you why, intimacy of your mind. Tell you why. Maybe who? I'm somebody, somebody. Me baba bo, me benyi besubi, na mate woni, a jiji senyu. Abata pay, na senyi na mi na subiwa. Hare, me baba bo, me besietu, chisano mafofro. Namakurim Akahumi Fahudi from me Ahwenepa FM 95.5. For your authoritative news analysis, listen to Ahwenepa Morning Show, Ahwenepa FM 95.5. Non-teacher,
Authoritative news analysis. Let's Ahwenepa FM 95.5. Welcome back from the sports break. And we see about that sports team and I say anopay our Ad3ekyeɛ Mu Nsɛm amode abane commercials kakra ye kofa bae aha Ahwenepa 95.5 FM so enie Ad3ekyeɛ Mu Nsɛm dwumadie so ene yatra anopay yɛde nkɔmɔnom ɛba ɛnɛ yawada 20th of August 2026 abusia Ghana nsɛm dɔso Ghana nkɔmɔ yɛbɛdi nkɔmɔ nɛ na yɛtimi ahwɛ ɔman no empuntuo ɔman no enkankɔ enso ɛwɔ hɔ nti baabi bia no pɛyi utie me wache ɛma wakɔ aba sɛ wode afidie no ato Ahwenepa 95.5 FM so yɛdi kan de ama sɛ enyamahoden kanea no de ɛkɔ akyiri nso paa enti municipal engineer or district engineer because I know they are no ensam said omo keka no omo positions no ya na I was said omo terminal officially or the aba say ene Greco system no ehun bia kanti ridge angoma so oboase konongo dunkwa baby ani asawa asawen so ehun nyina no idea Bema tenten ahonfe anopa me watching general me so na hapon boko de radio adom boko na so e nyame adom bibia e boko ba nyame ase kana no ko achiri ko achiri pa na wo chana ayetuntum no bijina ayetuntum na so adane no so was a star no shen ne ba wo mu maso ni yo say yenye sa aya wo aposi for there so mo de ndem ko se me menye posi ni okay bebe o apam se ni suppose for you know and I want check in apam no suppose for check no and fire for there no okay to so master ne bo ho na ja ayefe pa but don't say power nde beba eden beba o he say de mo acheche mo ha say na Greco fo hu me krobia ai general sisi Greco fo hu me atama ye fort pa o ende etama o say 90 days and pass say ya say de ene buy na sabe na ne buy o 90 days ni say na so dia to so na de buy say kwachiri pa ti say me ndi otumi ka say dunu so aba say problem dey timi ba send the area problem betimi aba nti omo an the information about say amada roma and 20th week omo system no hu bi aka nchi aba ba amando afama no kwa ka say dunu so aba me ya mechi me nti we akosombo voter transmission line nti ana akosombo de be kwachiri pa the national power system experience a major fault on the Akosomo voter transmission line. Business de asuma. Nyasem ketwa kra. Voter and if it was about the NSA. Eden sem nam pa. Na some so okromo. Obi nsem okrom. Say sameja mfine afanya marking there. Say yenim. Maybe assassin never can we. Na some we cry titimi asem sa yes we dey nya asem bia so asem pa na say we dey keni kwasa ka asem bia o ba asem adi ka yes ho pa na mana asem ti e ka 2022 na ya ba be na ho na me ka se me sadu ya moye on se sa position na ekura se meja mfi no enye adeketoa but dube kum no na ye wo mo ankrofo na bia na be hye nkrofo ye chi a wo mo ye sade na but na say no as kan say political motivated no am hu say asem na metena kan na e no kre because asem we nya asem a yes wa boka wasanya mfaso e can good to talker a bloody gold for oil e buy e ka buy from 2022 ka buy 23 ka buy 24 ka buy
25 e kaba enti 25 de no kwa na asa ye huhu aye ka ne huhu asa sha me jamfi de no ya suma me de huhu dodo enti mo ena na ma me hu se asa hwe nkrofo bi hye akire ne epe se ye yi owura na firi ho ena wutietie fom a ebinum kye se owura na ya kwala aya kwala de position tra ma no yes o mo ankrofo na bi kra ya de be ene bere enti na enem wanwa be ne be bawulam ne ne o ma abere o manyosem no adi mo nkomo ne ahwe de se de ensem no bisitie na untumi de no nso ene ka me ba hoye o ba ho general na ana de meba yen sha sisi ene yen sha sisi na. In fact, the Gold Board chief executive said the IMF itself did not understand the transaction. He said publicly that he thinks the IMF doesn't understand. All the economists at the IMF, he said they didn't understand. He accused my friend Kojo Oponkruma, who did BCom at Kivas, that Kojo doesn't understand accounting. I did BCom. Of course, I abandoned this along the line and did my law program. But Kojo completed his BCom. BCom is accounting. He accused Kojo that he doesn't understand accounting. He said this on TV3 program. Then he went on to attack our colleague, the chartered accountant, former Minister of State at the Finance Ministry, and chair of the Public Accounts Committee, a fourth termer in Parliament. Honorable Abna Oseyasari also accused her. Then I took the last hit. But what the Gold Board chief executive has forgotten is that when initially the fees were around 15% and the minority raised the first red flag and the press conference was held by our respected colleague Opon Kruma on our behalf, there was an immediate emergency board meeting, a joint emergency board meeting by Gold Board and Bank of Ghana, and they quickly reviewed the fees to 9%. That was the first point of vindication of the minority. According to them, we are ignorant. If we were that ignorant, why is it that when we raise a red flag, the 15% that they were charging, they reduced it to 9%? That was the first point. Amova ensem no ebinu no yera afenyo mo ahya ase no na ensem no de but wo de ma yenti yera afenyo kakra bi na fe mra sameje mfis na nya de aka ne ma yendo som na yenhwe se de se o me de msika we de kanya asem e na se ayasem e na se ho na ma na ayasem asem na ma na ayasem ana se obi na minority na ma na ayasem ana se sameje mfi na ma na ayasem se utie yera afenyo market na minority was say ese sameje mfi adampo mkwa so mkwa no mu nim hwe economy no mu nte hwe ase mu de wo mu nim hwe se tibo nkoso and you are as a question ese onum kakra ese samia na se onum kakra na shi wo no so be boja o be boja kakra na se sade na ese samia na ma na ya asem o se yera afenyo so na ma na ya asem a yinti kakra ada na mu didi atem makoto gold aboka IMF force sika podu eti say 22 billion maboka mama jia tumu se maboka nyebonyumo ekakasia na mabo Ghana 22 billion cedis na ya minority dia o ma tro amwa jia tum na ye kan wase na mu bedi din atem na fanyo ma kan ye say no Oponkruma ti say na no say asa ti say enye wo be ko social media ke didin atem ena be sesa dia IMF atro ye ba ye no ye nim se sebe ebinum de omotetra maso no eye doko nti ye the IMF report no bae nti ye sremu nsɛmtrɔfo mo waso die kɛseɛ eye nsɛm a binum be kan nyina na sɛ mo tie ne saa ebinum kan tro bema me say asem vese o chire me so ma o ma me hu de o ma asem na ya asem so wo say asem no wa ko ton good amok honestly ton good mo ka mo so wonya mfa so on say report na mo so e ka say wasan magana nya mfa so $10 billion ben de mfa so de nka ho asem o
report kro na mo e ka say o magana nyamfa so 10 billion but esa ne de agya no ato ho ana e ka no nko ana ye ka ho asem ana ono nso say e ka na aba no enye wono a but menim adu yan kasa na made say okomra hye bedwa fie ho hu I so say why already say obekom hye bedwa fie on say sa de mahama yare gam na ama make o mahama yare gam ka na issue ya be issue okay eba initially no omo ye senka speaker nto nsa emfre samejamfi no mbra mahama yare gam akwan ama ya nto nsa emfre samejamfi se ko ma akwan ma samejamfi baya ebi anka medu sabre anka nchichemu no ko so ana watere ho no mo anti wi a ena na ansa press conference no ye no wo ka say new eyi a wabai majority leader wabai oma kwan na omo twere omo ma ya ready a twere da horada omo bie parliament wa de come speaker ne speaker nto ne san fe samejamfi no mra ne say na samejamfi so ka so ya ready a obebai senka ni shewe no come samejamfi ko ya ebi anka meduru ne anka hunu kure wom enzi e ba mpa so omo kwako duru ba samejamfi ho na fa ne mi no nyina we yato na we yato ohini be hu ba bia na kura ne she inti samejamfi. There's been a call for a parliamentary probe. And I've already stated on public record that I'm waiting with bated breath for Ahwenepa's invitation. And I don't know why he's delaying and holding press conferences when, as minority leader, he can get the Public Accounts Committee to summon me tomorrow or today, and I will appear. I saw him dabbling in some confusion about standing orders of parliament and the fear that the majority may oppose a call for a probe into this matter. Well, I have, in all humility, reached out to the new majority leader in Parliament, Honorable James Agaga, and I've pleaded with him that even if Ahwenepa delays in extending this invitation, he should extend the invitation to me. And I'm ready to come tomorrow. You don't need any special motion. You don't need any special order by the Speaker. Just get Public Accounts Committee to invite us and come and sit down there and come and demonstrate to the whole nation where the Gold Board made losses or how the Gold Board is to blame for losses made by another institution. We are waiting for that. Samejamfi de any no. Why ready? Why ready? Uncle. Why ready? Me de me hwe ni mu an. So obekọ fie ho. Na we to na we achirim. Na we ato na we achirim. E ban sa de magana fo nya ate wan sampa owura na oboka. Ekwan we ni we no fa so oboka. Na ekwan we ni we so fa so emfa so no. Onya ye na ye na etin ate ase. Na aboan papa. Eti eno de onko. Want ya say wonko. Say so why ready there. Oh, was why ready. Mu jide so pon kuma so be boa ne ho. No mo de meti wo mo. E dane de be da. Oh, be da pa. I was saying Gold Board e ho nsem kakra Samejamfi ni Ahwenepa ken ho nsem e na etwetwetwegu ani ye hwe say so why ready. Njechemu nyina be da didi amonkohia. Ahwenepa na mon cheche nsem ni nyina mu. Magana fo nyina entiasie na we aitiawa enye ten bia asem bia na no panmesha ase no na me catch us say achema across ohene no so ohene na o hose sangrofo store abusia join Ahwenepa YouTube Ahwenepa YouTube Ahwenepa FM YouTube Ahwenepa FM YouTube videos ni ade nyina no benya bia hwe wo Ahwenepa FM YouTube ohene no atiasi krom esisa amam for store mu ne ma ne ade nem se bia bibi na aba won so mo so ani bra ba ye na enkotie ncheche mu a ye se wan ko ma adwuma store for no ntampe ma adwuma ko ye bo ma adwuma no mo de omo fichi omoni se de omo ntehwe enti ye ba store mu a se ke bia obenyam amofa store ye wani mo ina ye se mu ne ma nyina drinks ni so ni gari ni omo ye adwuma no ye de komo omo ye adwuma no o hene Simontin so ani bra so pa in ye tassing crofo ne ma no mabunu no wa bi o store bia wa ma communal ba bia samato wa bi o store ma communal ba bia samato eye pa na ebansa anka beboa ama obia timi ede ne ho ahyem bi na abere bia no ye ka se kwa communal ba obia nso timi akobi sense eto de bia ya na ebinum ya apesa siasia kwa communal labor kwabra ne nimpa onko yekurum hasida yekurum ayewomu yi enano ebo odawro siasia yeko ne nipa menza ene ne gina ho
ya men kwasa fujuma no oh obi a hye ne fie obi a hye ne dem obi a so onko wahu enti we no nanana mo ma ne bre saa na ebeboa sense empotamo no eye ne na osiesie ho se wo kyena no ono ankasa ne gota na wotem na wonsiesie no manager se emu ye fie a na ofra wo se gota ne ma ye fie o na na samob ne eni ma nyina se ye de bepra praye ne samob ne de pra ana yifo nadmofo me hwede gota mu aye environmental for MC na wote mama na akọ huntire wo so akọ huntire ekọ MC so but ono wote gota ni ono ana ye ho fi e wo se nko bo ye kase ye mra mi sisi won so wa ama wahu bani ye sa boso bo ono ana ye de ni mu fie o ye kase nyina ye ba be boa won ye siesi oni mu ono so ono so kura se anza ama wa ama me ka mre bi eyi ko nu oduma se afa mi si ni gina wasa na osu enkrofo se container mu de si gota no so ana asie pa enwura pa shaase de sa bo so momla mi anko obi anko ana wono ana akọ gada boys ana de omu yiyi oh e ban sa na awre ho ti de na ye no eye oye nsa o kyena ofra wo me ko mam no pa chewa na se do ni breast dia obe pa chewa we go sprinter ya na so ana tineke ono ana drive na tineke no ana drive no emaburu no motase ne ma ye sabe so bia ne amma ya fa ne ne de kro no ye komo mo ye adwuma na di komo mo ye adwuma no o so dwan anko a ne ngoma ko ati ani braba na hard win there sese oh hard bia me emfa bibia ma de oh dabi emfa bibia ma nana yen sa na ka so be ka wontumi de no wontumi so ese na semi obi ono be kwa chairman na wayenza na chairman te be ba so de oh ese ni be application say ka it me fight ya won ko be ko say ka it me fight ya ya jin ko break ana say no mo ko tena so wa ma ada ya say sen hododo no nti wa ma nti mo de ko 15th October and so far they be ya ba be be application no sabe nyo nti oda so dem ese odo ya say for odo ya so ma ho sa ya fa mo nkwan ko dabi embo se bi e bi fufu bi de e betim de awoso light dabi na duane bia na e de ko ho na wo kokora mo atibi kura de azakwa de ba wonti se wana de ko ntu bi anya duane bia de ko ho ta anya duane bia de ko gane ya no bia de so betim de akọ abi de nyame anu na bi ni o ka se de o kon do na de nyame anu de bi ni ni de oh nyame aduane bi ni de bebre he e bi ni de esi bebre sa po mu nyina nyame aduane ye no o ndo mo ye de ma mo kat ye ni sa na ma nyina no yetim de ma de nyame anu de nyame anu se bi form no nya bi ni but e bi so de obenya bi a form say form se bi ana kon do a yakubu 42 kon be don so onya bi no do aya ase se ne bi ana enam no kon be don so onya e bi ana na ho to twene wemwem na bi a ka wo yi peka kra de aye de e bi a hwese kan gire won nchen a se bi aka se sa de nye yi se me ndi enye yi na prison de se o gire bi ma nchen sa I say bi ase ho do na bi e do ba asopete na bi a ho kra onya se na bi a ho do nti de ma and maybe I say doctors description and man who aton madama mo mie kwan ma no no yin so kakra obe ade o ade easy and form and kata no so badwuma o kata na badwa so me daily guide double kata ni phrase here okay na manager yes say AI na aba no a man say ntwefuo bebre information a ede mo manfo no te se bi atro make us no kofa wakọ AI na nsema AI be ma no na esenya no kore enti GJ president ye wa kwabla dwomfo gina simpi na paso dia to dia chese we is ntwenu a emfa ho to AI so bebre sa sense wa ya na de ba na ebi wo ma ya na no kore wa ho be ko kan asem bi enya no kore na wa kyerɛ bi akɔfa o haw e de abra no hasem kratai ebo ho amanye e o daily guide double kratai nim na untumi be application so anu a ne nsan ka ye de akɔ October 15th yenso so ho asem e da ha sameja mfi enso so ane afonya marking phone da he na sameja mfi say my ready abri bia mba from ahye bi da fie bia meba
ne baba abayi me ho ano ye ne ho asɛm enso so ɛda ɛha na aham na krata yi ɛba wane sɛ dom kuma yi se na sameja mfi wo emfaso a ɛwɔ IMF krata no mu de wagye atum sɛ ampa wonya emfaso no na ɛka ɛwo no de onyi ntum sɛ de wabaka emfaso de wudi tum sɛ wo emfaso de ampa wonya ne mu ɛka ne wo mu de onyi ntum sɛ wabaka adentia tin ho asɛm krata no so ɛde aba ɛwɔ daily guide de ɛbɔ krata no ɛne anɔpɛ ya krata no ɛbɔ ɛho amaneɛ na mamemfa the chronicle de ɛbɔ krata no nto aso na pɛ ɛmfa ma wo na ɛnra persons with disability ana afei unemployed graduate association for ɛkɔ ho bom ɛtwɛ krata tententen ɛdi momume ɛdi nanteɛ ɛkɔ ɔmampani asoɛyɛ efikasiem na wɔn nsɛm nyinaa ne sɛ aban bɔ hyɛ wɔn bɔ so ɔba bɔn mu nyuma yɔ ɔba yɛ wɔn hunu so nti wɔn kura nkrataa de kɔma ɔmampani so ɔmampani nye na bɔ hyɛ wɔhyɛ wɔn no ɔhwɛ na oni suma wɔn afɛ mu kodu hɔ nom a na ɔmampani suma obi ɛma no mɛgye krataa no a na ɔkɔ bɛhwɛ ɔmampani anim kwan ɔmampani ama na ɔmo hwɛ Ghana mampani abɛdi akyire n'anim kwan ɔno nso ama na ɔmo hwɛ Julius Debra anim kwan ɔno nso ama do be hu sɛ small boy bi atwa pɔnko na wɔba ya ɔmampani asoma me sɛ memmra na memɛgye krataa no ɛmfa mmra ana mo sɛ ɔmampani bɛ na soma wɔ wɔsɛ no mampani bɛ so mode krataa ɛsɛ mode krataa ebra no Ghana mampani John Dramani Mahama wɔno ana asoma me sɛ memmra na memɛgye krataa no ɛmfa mmra ana mo sɛ na wo udin de sɛ na wo yɛ de wo aba ha sɛ wo ba bɛgye krataa akɔ akɔma ɔmampani ntu wura no gyina wo hwɛ mu din na wawo su ne ti sɛ wo yɛ presidential staffer Dr. Sami Aye ana jom horam se dabi ka che nyon ya hwehwe wo enti nse mu kru chegu krata so dom de koma no nyina mu ko ma fa ma ana masa dom ani sa de bae so ani braba o ma mpani amu wo mo ani braba enti o ma fa ma no ana masa dom ani na mo de man so anka mpani aso beti o se bi ani frafu mo ko nyu ani braba o be ani braba ani braba to da ehia wa mu se no bi na ba ko mi koye ya ne no so ma mi so be afafanya mo dia na enu so de koye ya na mi dia ntoa mo sem bebre se he na disability for some kokonye entina man fa ma no ade chronicle de bokrata no de ba we do wa kanika no say go away say we see atia mu no nya san kotoa go away krata de bo say go away ɛne ho asɛm ɛda ha ma krata no ɛbɔ ɛho amane wo de chronicle de bɔ krata m ɛna sameja mfeso fo ne da ha wɔse he ɛme kama mo aso atenye 2025 nko na gold ato gold abɔka 22 yɛ bɔka 24 yɛ bɔka 23 yɛ bɔka 24 yɛ bɔka mo yɛnwe ho ɛde ne nsi da a mo ayere ho amukɔ ho ntintina samia bɔka ɛmo mo yɛnwe ho ɛne ho asɛm the chronicle de bɔ krata no wɔno so ɛde aba the archives de bɔ krata yi ɛna ɛbɔ amane sɛ road minister Nikoko apai na okasa de akyerɛ sɛ akwan ahodoɔ ya yɛde ama contractors ebi ɛwɔ ɔman konko Ghana mu a wɔn ɛbɔ last no wahyɛ wɔn mu akɔsi afimpini aduonu nso ɔmo nyina wie ɔso mu wie mo ɛso mu wie no me wie we yɛ shop ai omunwie kuro omunwie omo pesa dodo na wakofa kwan wasam abai na mebusa na no demonstration kono ngo de no so akosi se bypass na omo mai so 2 weeks ne nso yin aso na last week msa na week ya frɛ yin kura sen ko mra mi ne nkombo ehwe ni ma wantini ama aso 2 weeks ndi aso na bypass se mo se asan wiki aye kontebe ayi ayan ross na modi e bridge akese no we ye be se na ko he o mayi na de na wasi ni nyina ayan ross na ekonkon so aha konkon so tika fa so azem emu dim be bu wom e be se ayi bo so me e ka mbo nyina e kwa abokago ko fidwe bo nyu be no ko fa ko yi na de ni nyina
plans ni nyina share go MPP plans ni nyina share plans ni nyina share gu abaka gu oh my god na hu se no nipa so wa ho chire mu pa o no correct basade we de medi ya wo Ashanti regional minister ho pa o sa de we pa bypass wo muntimi hwe se o betima complete ma konongo dwaso mom free crime ba bia ha no monam na asomdua ba ni ya to na sawram sa se bia wo ni vision say yeah express road bia ni vision yeah express road nti jawe na kwa express road yeah because we 300 million Ghana cedis betima aye but ya fa 1.7 billion ele kwa express road na mo ye express road no kwa amonya we so se we de na kakra se bridge ni na mo yi ase na de a munko pe na de ni mi se enhihia we se ne ada ho achenti a wiki yemfa ne se yes san kakra ni atimi ayi ni na o manfo ho atowom ya na o man no mutsa no to da mo man no mutsa ya areho yempanimfo no because me Ashanti regional minister maintain ase ene yempanimfo ha bi konongo central mewa central MC Dr. Ebenezer Eko Edu ene ma mesa fo apia municipal chief executive omo ha esa ka sade we de omo yenu kwa omo lead demonstration ana omo man omo ni bre na nkrata awdo BS omo tro bia me say de a no mo tu ho na mo de but ana mo ntu we de oben ekoyie ma o sade ne da ho sa ne nipa wa ho chirem ya wie o ya wie bibi kakra bi na bi ebeye ne nipa ho ato wo mo Ghana politics among yourself politics na yesi ya ne to bibi so yesi na oman no emutra reho yempanimfo no ebu ye nkwase a omo mfa ye nya hwe omo ni se ye nyo obi aduru abato so a omba bedada ye ne ato abade ama wo mo nti ye nyo obi a mba mabu ye kwase ada na ka ye obi pa no komo dwene ho pa sakasa bypass efi dwa so ha bypass kosi sa ekire ho refre ho say ayi wono odumase ekire ho na ka asumdwe triple lane na ka asumdwe Regional minister what my man for one chiro say how much mean 2 1 among when say you know who no Poyando near massa na 4 years na so near that so wa ho chirem sa ntika mo ya de pa mo ye bypass mba na mo ye na mo atoa so a ntika mo nyi say Ashanti region say dem say vote ni ade mo paint ke betimi asem ni mo nyam ene ete asa na o man ye bre se Poyando awe ya sampa wo wi nkrata nana yenwie nkrata ndi yenwie na ayi de ne yetete se yese ye de Arabic no ebe compose wo school mu ni ada de education is adiaba se policy bie ni ho se ye be impose Arabic wo students so chenchana obi ansia Arabic policy bie eni ba bia China ne China kasa China and they say omo I propose the aba be nyanye ntum okay ye kan keye China ye kan ye ka kire hwan hwan pa na ye ka kire no uni o madi kodin komo na say oni na video kasa na say ye ko ye ka kire hwan o China hwan ne hwan aya ye kusia omo kasa okokotsan ko ye adwuma na besua so besua ene enye obi asem ene enye obi asem kra na ebuse ma yenkwa homa no so na yeni nkomo kakra yene na PC Anto odon oye political analyst na yeni nkomo kakra ne yenhwe Sameja Mfini yera afanyo marking gold board debate bante ya ba debt ya ba ama banta sorry say MPP for boka to ho Sameja Mfi enso ba yi omo MPP for so ma ka bia so anto ho yesemfa so aba ena yeseka aba echense mfaso aba IMF force ekaba omukura ese mfaso aba eba se ya na ye ginchire mu free ye mpanimfo mo amadosuko e wa manwosem mu eni mu ncheche mu yi pa mamene ina na PSA Anto nana anopai memo ache emo akwa abadeba Ahwenepa FM so enokre yese hopa yese ho nenso to da neja kakra minim se nyame gusu kuta kakra de mai sa uni sa no pay de baby a wono ho ye boko pa okay ma yem hwe na
we say betimi na betimi ama yatin kai na anopa ma chi biem eje oso adeje nam ye da nyame ase we de bibia edem pa Monte benga wa metonka pa mo na mente bonka yi okay sabasa atu mu afre me bi wa yare ai ma ye na ne ho kakra na ye nhwe se ye san twa na biem na fe ye nya ne clear na ye ne no emon komo yi pa ni nyina fa gold board bantay ehon nsɛm no ene ade ye say political motivated to blackmail Samejemfi. Ebi mo say MPP for say omo do mo amoka bia nto ka bia ni ho sansan nsɛm no nyina kwan be ne fa so asa issue we no ebetima solve say na ye ka Samejemfi be ko parliament no akɔkyerɛkyerɛm anase say emu kyerɛkyerɛmu ne pɛsɛ ye ne ina na PC anto so edin komo na ye gin hunu bebre na efri ne ho dwumade Asante Akyem Community Bank PLC for Daruma ade kyerɛmu nsɛm dwumade yom ne kutem yede enkomo no enso eba o pese odi sika ho dwadie bia de a ene Asante Akyem Community Bank PLC for eni nkomo se da bi on betimi aboa ma o sika semetu mpon dwa so ha ye adwuma dwansa headquarters na fenso no ofon ase ayedwase afon kwanta Roman Hell baby ye adwuma enye ketu akra janu enkomo ne bi KGT Travel and Tours Shipping and Logistics omonsu nie KGT Ventures nie ye ga so pese otu kwan ko Turkey visa na ben France na wo Japan China, Australia, ni adini no I ready. But yankwa ahoma so na yene na PC anto any enkomo emfa. This call is being recorded. Good board. Ehon ensensem ira Samejemfi ne enkomo an so ewo ho. Nana anopai minesa oti enkan yi pa. Abi de bitim nka pa. Je de nyame ase pa. Minese wapom eyeboko. Wapom eyeboko mo ya na daromanti. Yeda nyame ase nana yenhwei anopai ye frewa ensamo enenam wiem na ekọ na eba Samejemfi eni yewra fanyo markings gold board yesika ho yesika ni ho yesese kwa de political motivated say be blackmail Samejemfi eno ho nsem no bebre MPP force gidi se omo amoka na yesika no so sha seka bi ho a sha se free 2022 eni ade sa IMF4 claim say eka ho ebi mo say omo an claim say emfaso nso aba na san komo yankasa na mo a mo denso mu no san issue we no kwan be na be fa so a enhunumu ne enchechiremu a Ghana fo nyina epe no betima daddy yo be da se me akonya no dia ma me se me chama ji on sa asem no me chia jata boto eba preko na pe obusa se kwan ben na ni nchiremu ebitim dia ba mama for atiase sabi mo robot asama ba atiase akrafo mi no omotina asama ba no chifa o ka ki Solomon obu asebia na ya se o nyanfeni no sa pepepe de o che atiase na Ghana no de bia beka se bibi na se yama omban Ghana eni enim kan yama ya political colors especially MPP ni NDC na ya jina fausa tambia no ye puntulo eni kankro ebeka echi go boy after your market say omaboka go boy abekate enya onum na aboka na mu Bank of Ghana na aboka after your market asaba ka say menka say go boy na aboka na mu enamuso na Bank of Ghana aboka adena ye nam ne so no aboka no na de oboka no on ka te ho asem na de nam no so ma on ne boka na oka ho asem nipa no so a o aboka no so nya mfaso edwuma ye de na audit service eso chire se o mo nya mfaso o ni o de IMF abofo say go board and aboka and na Samejemfi say the IMF can say yen aboka dia chire me maybe IMF o ma chiro say
Sakai a go bot nabo. And I said Sakai and I'm go bot on the buy. The pastor said they make a what you say. Pa, better say. And then say no, when you need the Ghana Auditor General. Yeah, when you ain't crack you will say independent Ghana. Na ko si bu no ba boy ko e ka no ne be boy o ne be boy no o se sa ade a ye ke ye afi eni abosu me ni o ko ejuma o ma ye no o mo ka o ma nya paso o se o dabi o ma boka no e ka ne wai o so enam se mo so na Bank of Ghana e bo ka na nkire mo na mo boka Kasi mi kan ema entiase no ejuba efai edi emetre global yete no march enyete June eno mo sha si ye ejuma afini June July August abosun mi no na se obi se global se oma ye ejuma afini abosun mi no na yes, she can now say 515 million. She can now work on minimum. Inflation. About Bank of Ghana, I'm inflation. Call for more and I say call for. About Ghana, Bank of Ghana say if you can seminar, Tabiano, local Yoma, Adiachiniatum, Adiachiniatum, say I don't see an answer, I don't see. And then the idea of one of my Ghana, and no digger. O ko mo bank a o se bia sika me ko no enu afi de dem ye yuma ke ye se de bia sesa ne bo sesa ne bo enu ne dia bo o man punto ne kapro okay e de se no afa nyuma ke o pe se ye kochi sami je vi anagugo ne guru e ba smuggler na gold ye smuggler e ko Dubai any India any Pakistan e ko ake and I say, economy. Eti mesre say idea band the baby no see I can preach in high school beboa. Yeah. Yana na ko bore de ba he. Yeah. E ma boa ama nipa bibire nko sugu. Aboa pa. Eti se bia idea bi o wa emwa ma preach in high school no enko minimi ya. Nya sade no say yi fi ho ma mo fa no enya wo fo o nya preach in high school no fa so. Yeah. We did the African market. I said, "Better time of present Ghana." Yeah, some sebepa no cre na waka say. Then after that, Osha na waka say you know mine home first. Ne se bedwin say atwema mentwe say de bia na o man. Na o man de bia ya so no kura. Yeah, actually now why would no mu say yeye? Would no mu say yeye? Sa pepe and say Ghana no na si ene ye di hunu ye hu se ye omo ye no enko ye mo ma Ghana ye beka open ye na enran so na ye hwe se ka untumi so ni be application no amranim for ba betrance na omo te wa atwan ya ye se o amranim ni no ne hododo nti a join case no de call 15th October and a babiti be application. As a man for say we did to Diana, I say, and 70 be high. I say, yeah, okay, you're trying to try. You take a crack near her, say, yeah, you money bill, and I say, money bill cry. Nina, so now, yes, I join it. And then some say, Nana, I said, a man for us to Diana, I drink a crana. That's a key, good to me. So, you have to say, then a PC and two. Bonne ni papa di ni chidi me wa no correct o to me MPP crowd no ye ashanju dia chama no e mo chimi no e bi no say omo pepa se bi mu juma odi o magana no ya ahwe no e se okoda prison e bi no say oh dabi e bi so okoda prison o e chama enti bien e di say ni enfa o do ni fi no na no esa omudi animu no me kan plane enye plane fa se we see kanti eno mo pe
Ad3ekyeɛ the pia kobi hwan ya sika na onu so mo apaka gu ho na omu sika no wa Ad3ekyeɛ na the pia ko akodi oyeni asem eda ti sika na da ho no mo pe na so do bi ko to prison say what jail no 10 years 20 years ko dan fi ati di ka me boa edi za me woni e kanake asem no wa ko ya pia mane na ni prison way edi kino me sikamu ya sheni yi se de bekae no na okotire ko di mako na po chere be wuhu na no a yesre Ghana yahuru bi mu bia swa the cross. Let everybody in this country carry his or her cross. Okay. Now, I said, I'm going to say, mechanic. You don't have that prison, and I say, name it. Name of fast, no. So, no man, no. A company say, you company. And as I say, no. Say, you can't say, judiciary, or be independent. And then, judiciary court system court now no lawyer for no omoko ho na god na lot no anya court we kasama ene go so bunyi na ngane ye fani papa ni ye pese ye pia ngane eko ene tino ya really ya sai what they say lawyer ya o mu ye no ba se obi anya se police ni onya asem na say wa follow in you follow in tio any kuwa no aje no saa ya no eso mutia obi o yefu naka da bia pese ni pewu lawyer pese da bia obi ya sam because obi ni asem se o de kokoto a e kom da no lawyers e kom da no e di lawyer wo ko ho se be de ba sa akoma no obechi ntia so saa e be bia kokoto a wutia odidi ho na asem we aka na you lawyers ya so okwa hemfie ni ahwe ni aka udi fo na udi bem kopata no ebi ni dia ko ni bo ni dia jai no ni da bia bika e wo ti yi na kwa ya si ya ko school pa ya ko school ye pe school e bro man e buntu ni nti kire dia eni e wo se dia ko ni bo ni jai na enya no yi free ko okay, if you want, and one institution, any court, some judges, any lawyers, any police, Sako for me and fellow, almost a dear whooper or mine can have. And you could be the iron. I was yana Pisanto and a ding como ano pay Ahwenepa 95.5 FM. So Nanaga Mijawa Mwakona essay, and one and say, I say, oh, yeah, the petition called Abankesim. You hear a man penny, a corner home and penny, now quay be ho, and I know you're off your markings and then my John Twadi, and I know so, and Raya, so no, persons with disability and unemployment graduates for some of the petition air court. Now, Omoko no Dr. Samia, and the whole almost so, Omo and your man penny, and yet Nabedi petition, or more presented. Nana Sansa me, I was some man penny quane, and I'm penny for why you almost omonaji petitions are now. Almost chairman yourself, I think the presidency. That's how John Mahama. Petition, obviously, John Mahama, I'm getting the full set. The presidency. And then the presidency. Yeah. And then, and some Omunya. It's a rule, and then Oko in Parliament. Now, what's wrong? Speaker of Parliament, Bagman. We did Chatua, Kaka and go by Bill, and call one. Not just a Speaker of Parliament, yeah. No Parliament, only call Clerk. Speaker of the Parliament of the Republic of Ghana, call Clerk or the local appropriate office. No, also the command subcommittee. And the near Speaker now of Banking Kayo. It is only petition will go after demonstration, whatever. Now, so there, John Mahama. What's the command? You didn't show. Why don't show the presidency? The president of the Republic of Ghana, John Mahama, and
chief of staff no dia koma ya appropriate committee if you want to man seven no say o me dey mo pe no me ya say you pe no ye oh president e bi ko no to kwan na the one am be president dey o ye e try no faculty nyure Ghana had the banner obi aye demonstration no dey position akoda president mu what be you say yes man dey tell na nya ni epe anya ni epe ni nyina epe na mo se be mabu wo for ya dey na benya monya leverage ya ye tie mo sem na mo de mo ye te be se ni enko jam ya na de o same no kan sam na mo ye na dade na o mo di under my authority of the state no o mo nya yi en fa kwampa so se be mo se wo ko na otufo ha when you can walk on. Abi. I don't know, Yama, I have Basa, Grandma, to say, you Kurana, what I mean, the what's that way? Because the president has obligation for all of us. And I'm more association and we more quite demonstration. Besides your own association and laws. Now, for that, I will petition whatever. Maybe I'm on the back of way. What about the Nana, Anope, you better was say, Pa, or Bra, when ya a church and some of them, I say, you're no, Bibia Banet, so say, Eba, now in Chimonso, Eddie Amina, in Asono, Yati, once a let's put the machine with the mammy. When you go and go for any. That's Yame Oshra pa see Nana Pianto, a political analyst and opinion Cobon Como, Yenisha, Samijan Fini, Ira, Afenyo Markins, and a face no come out to mediate any persons with disability, ne unemployment graduates, and some Penisha Mobo, Nambosh and Unho Soa, the petition qua presidential staffer, Dr. Samia, Abijana Hamusu, where said when him cry, Mampeni Crabro, Unimukra. To the enfant malcra and on down near almost so quaint. Home commonly idea, you know, ye dick a crown of pay. Obey General, and commonly be no. Aye, a year ago. There's a penny of few ye, no crap, no crap. Mr. Watch and say, come on, dear my head. Oh, we in Catana. Cratan, dear, a dear banner, dear, some of them finish. After your mic on one for baby, much baby, my is Ahwenepa no. Mighty baby, baby, I was so. Oh, okay. Nah, you don't say Galamsey fight, no, or today. Galamsey fight must go beyond empty slogans, and I answer slogan that does. And they buy any till one na task force that they matter. They are the quan echo. They take task force the beyond so quan because we slogan a does to do. Munchaso, my now Galamsey no Munyai. Galamsey no Bijay. Baby, even if I call. Galamsey no Bijay. Galamsey the and small scale man and they see in me say, small scale man and the Galam said, mining. Mining, they say in Tuase, in mining, now, no quabonne for no illegal miners, no, illegal for you two must say. Now, what Chedako, yes, so Oba Puyaman Temua, MPP, a delegation of honey, so much not to move, send us a chairman, a Jaquan echo, Nano Quadia say, chairman for a trouble mamma medan, immovable dinum and a tie. A year cheer, watch it out, watch ye. And before national chairman racing. No, say, a smart phone to me. I say, cutting count me, Japs, I brave pound. You say, as I have a laman. Send no noon to me, and as a bantano. A year, as you say, the man Adam. Okay, and I met. Sassam, send the basic in Yamiasam. Yamiasam. The basic emphasize as when I may. Yes, the man I don't want to be so with them. They say they what from what from said I shan't say a regional secretary fair una year poyando who want you. Poyando the neck could just go general on our pray. Opera say. So now, Asrawa.
Oh, we ona you no prebo. Eso you ona you no prebo. You prebo come. So we also. No, one you know there. Come on. Na ko ba say we ni say na say we pre one say we ko delay fufu mu a. Kale na ka udim ni dey. Ko communication. Kale ni dey he na ka udim na ka bia o de saa na mu a e nkrofo de ne bia o mo ni age ho na ya to aba na MPP. Na say o ko church ho na be empasre. Oh, na say empasre ndi ndi. Ama ko fa say ama o pese o sere if NDC be MPP no be de no masere. Is that what the church show na church? Ne ya habon ne so be da asere. Sabo say sabo. And I'm saying ne habon be da asere. O no ba jim. Ai dada na. Wo so de no ba jim. O secretary na ko be ne more. O say ka bibia ni a ye confess no be sad ne ho agim. Ti me si bibia ni a be ka say enko bu secretary on na twetwere de be ye ne kura na say boa. Because secretary de bibia na because ye beto aba wa hanum bibia ni na communication officer wa ne communicator mebo ye beto aba wa hanum aba ni wie ato awie ana me say beto aba wa na ye adwuma communication bibia yes ayi na fe na yi ye fence sa na communication ni bi ni ha sa enti say o ma to aba yi communication ni adi e say o fra communication really nyina da so be say communication be yi ni say say communication nyi na o ma any wasimbi won mo a any communication and because say no den tan sisa because and the communicator be ha ne o china obeba ade china obeba but secretary dey be assembly sin na ne ebusa wa na say atwa na o china but ka hoden ka yando den ka krofo be sere no wa church nsem yi na atwe krofo e hono kra ko be adwuma o ko be enyi na ayi wili da so so wili man be to secretary bet ma so na ko be say na ya nto ama hai no ye yi na afuru kra wo o mo de na sa leti o say akonya secretary no communication ko wetima ya ka ho say will enya na will yet man by say Asante regional communication team no obetima o me na afuru kra metima na afuru kra o de that but still na no we former communication regional officer there obetima team we agini tumu there so obey team member so what you say na onye penny there but so what I say ba mo akọ no so ne campaign amfa sa ma akọ ne camp Asante regional chairman pa uta obi aja no awe dabi na we regional chairman akọ support to be amanawe na we we sa be fa computer e mo calculate mo he ne percent onya 11%. VP Ghana Ebreiko Inija na okay ode phone ba mebusa omo na say Jaso gala gamono mutu gala say na wasem say Jaso gala no what you want oh tena no kwa say enene be say om kwa sia nananom ba hema mu sia ensensem ne bebre say enene wo bebre sia BF kroma obi enfri kroma obi efri ha say me mate sia bi no mafri kroma ebi no ye hu bi wo kroma ye hu nipa no bi wo kroma obi a wa ha kroma obi a wa ha kroma obi a wa ha do mbezo hu ni bia obi a wo kroma kroma obi an ko ba bia obi a wa ha obi a wa ha din epiepie mo bobo obi a wo kroma we do obi a wo kroma obi a mo ko jisika se ete zo ma jisika obi a wo kroma obi a wa ha bia an ko ba bia obi tu kwan bia no obi ko ya wa ba okay ba minim se mo da so sempo mo san ye adwuma de a epomo de me nyini onyin so mo se ho me nyini se de yes anto omo ko onza audio ba ku ye ben so oti bi a na o tensem eh MC office no o tensem pa onza oti bi me no tensem onza audio ba ku bi ba na MC office na o mo den ko MC ka se o kwa akofa edan na kwa akofa machines no anu ru na ye se wa ba dia ene obekwa akofa MC okwaso nkofa ka so fa low bed ne man no se de no de man do betueka me sasa wo de wona bia tia se de na ko mu sesa ne man na aham sa ne man sasa bia o ma se ma yesawi ebe do ba yesawi we sure se o mu nche pomo eni me nko ho de nti ba o ma sesa de oti ye ne so mo kwa sesa me tie na mo kwa sesa nti me nche se bia ma kwa sesa ko ana so mo da so hye ho ande be 70 nchire okay yenkodwa so e mo so chan efiada ye be ho nsem na yakani pa ati yenkodwa so pumra yenkodwa so mbo tan be kan na di wodi anim onu dis kan be kwa na me ne wasem pa di wodi anim no a odis kan ba ya se di onu no ye di mo no yo he se di onu ye adwuma no yo he ti ne me admo cha onu na me ne wasem pa okay
ayi so mama ya sɛ mɔfama na wontumi ntibi ni na sɛ na wɔka no wontumi bia no kɔn dɔ nso onya bɛ wode ɔna prison to kɔn da wo sɛ onya na bɛnya duane bɛgyinagyina no na wontumi nti ni yie me yɛ mo aba so deɛ ɛne da bi wo kwan no kora nkɛyɛ nti is chat yaba center the new best man comes so de aba wɔse aduro we aduro wono no bia bɛboa papaapa obuo no ma odwale wiara honam nyina sa hyehye no wonya bi no ma bɛboa pa nti do pay uduru suhum Hansa Street a ho na yɛ aduro de free Kumase Kwanak Heba ebi ɛwɔ hɔ Bwana Esapon ebi ɛwɔ hɔ Richmond Heba Recommos Pharmacy Headu Pharmacy ni nyinaa kwa nsɛmɛka bi for 0244966043 ne 24 entwetwe enkobo Samofika Enterprise ene Dutan Co powder no ɛde abawo Dutan Co powder obi an yemotim no ntimi nya nan obu an mani motim okotan ya ni so wɔde na baako ɛyɛ na dom na me na dinase bi ebi to me se wuom na edu se wo frahye a eni efi ho ankremu nso betwini nyina kogu senkenim anya asam ketwa ye no ye ade pa unya Dutan Co powder ne bi na so no ma beboa e ma wo ye masane kama e bia aye obu onsane nani owani ani eho hawo wo de wadura nie nunum bi na ebeboa wo na asiesie kama pa ti momoden fo oni chim Samofika Enterprise e won kokko na kwakwajo de 0244062734 any penny for and twetwe enkomo morning drop natural mineral water dey 1 year anniversary ti aton sada fu bibia seduo no mayemra na emata akire na bibia ene kama na anisam ye wo mse na kopon eye adoma on the 19th of September die omoba sante achim ye dwo mutumu ne dwuma no mudi no emfa so munyaye no omode bi eba children's home na wo ababa ye nuanom ya mo ho no no aye papa enti duo no mo a nso betimi aba na wabetai akire enso ebi na enye enonko ana wo mo eye nyame eye adama ena ase aso me kwakoda twedi amponse True Baptist Church odumase osekufo eho na asida so no ebekoso osebade aboa aye adom ama oba ye omudwumade mudie nyina atimi akoso to aten na 27 September no eno de ye nyina ye kwabonten obri ye boa lunch ewokono ho ana ye kwakotena se na ye didi na yanom ama ye ni agye timomade nso obia bebi na nsupai upabi ato na wanom abodwonsu a 0246 462999 0246462999 and 0542091907 0542091907 yenim 24 twetwe enkombo Bombay Plumbing and Tiles Construction say se person auto tiles e wo fie pa na eyefe eye kama eye akono de ari nyina eye Bombay Plumbing and Tiles Construction akache ana o say yedi yeni kire na wa betu tiles na edemaye wasifie plumbing works na ewo mu no Bombay be nyina kama ede amount opeso be estimate edema wa oba be estimate ne kama ede amount tiles na peso oto no se eye wujade eye ofie compound ho waboboa no nyina tasi bia Bombay to a ne nsa no so efe pa enti do ne chirem kwanu se kwanu nifa hene na na sebe ukọ sebe estate tasi ho nyina aye Bombay ana wono a ana wotototo nyina kama ede ama nana na ko efia kase abosa hotels ahodo a kwanu dodo na Bombay ene toto ye nei otunsuo boso tunsuo ewo fie edemawa fahma mi de etudwe oba hwe fie ho ba bi otunsuo na beba na odi ahyeyi kama edema nti bonno se Bombay osi ehyeyi sese nsuo no betu ede ahye ba bi kama pa ede amount fan ewo 0240293910 0240293910 na ene Bombay a twetwe enkomo Bombay osi ehyeyi would be sheye kama at the amount New Age Agro Services Dr. Francis Osu and abusua wakofa kwe ho ne man e de abawo ne ba ko bi o de beka ho kra no no eye ade a Port Pharmacy no yankoko no mu didim ene de wa mu enum no wakofa ade aba kama pa ti Port Pharma na ade a ko ni dim na sei de ko no mu no asaya forichim e New Age akache na kwajibi na anya no nko wasanso so ade enro ye de kuan papa no ode aba de shiwura na ma na hye de go na ba no so kumsum wo mo wanyina wo pese emekwa aba ntosi aba nya ado aba kalato aba kakumba aba
cabbage aba ne nyina okora kache a wonsa ebeka bi na da kwakodi ojuma ope warranty boot ope sekan anase kafo yi anase motoguro ane ho spare parts bia okwa na kache wonsa beka bi ana afi so se ope fertilizer o ya sa se yi eda kwakodi ojuma ne nyina new age wokwa wonsa ebeka bi kono timbem you gardens eho anawa within the juma na do of so market junction but modern say be Dr. Francis Owusuanane 0244896701 0244896701 True Faith Church International Daso branch Aisha Jumadi Sun ko kwa 3 days fasting and prayers me pa cha wo na wo akwantusem awadesem adwumasem sikasem sunsun from so we be ni wodi asia to an amount and couple adema on the 30th of August to 1st of September na ene nyame asofo nyame adwumafo nyame adifo emebo empu na wo hawo amane na okoda na nyina ebe firi sofi ama wankasa no wo ho ato atitire ene ntra obadwumadi asi ebie and zona pastor John ata da for Asante Achim West zona pastor no ana afi D4 zone nyina D4 pani Peter Ejen ada Peter Dwade no wono so ba asie bi nyame sa wono so pa wabne sunsun FM ana afi asofo empanifo pastor Joseph Asante wono so ba dwade asibi ono ko ya na ya Asante Achim nyina asenka for pani True Faith International Asante Achim district no asenka for pani wono so ba so pani dwade esi ni na so prophet pastor Daniel Buama wano na dwumadie esi ne naso na dwumadie ebekoso ewo dwaso ya be ya enkane na odifo Gideon ne mpaibon ewo Napoleon kokum ho ewo na mpaibon ebekoso ntimpatwe na bomoden na wetu na mo na nso obabi woni 30th of August edikosi 1st September timpatwe shane so eduru a onso bra bi wate ne mompa ye nimpae na nyame enye ye ho senkyene opese woni odifo ehwetwe enkobo nyame sofo edi nkomo a 0248 337 274 0248 337 274 0248 337 274 yene pelefo antwe enkomo Yesu mo Herbal Center nidi kumi Herbal tea no abegwa maso ma sanka bi kumi Herbal tea no ono no ma ebo papa na asiesie oni padua no ohaw na yade bia ya woni padua ni mo no ebetu asie deku ede amawo obu won ma na owakoma ya de sichiri yade wonanti kakra bia na wabre wonanti kakra bia na nase na tatai wode wadrani bobo ne fa mam de etu dwai na ma sanka do pa bi nonum bi na ebesiesie 0248 716 402 0248 716 402 eye kumi Herbal tea bubram braso bi ebewo wonsa ebeka wode nonum bi na emwa NCC kama pa Jasport Hardware and Rental Services wase beji cement beji China doors glass outdoor and adwan hammer nyina oba nakachia wonsa ebeka bi ewo Jasport Hardware and Rental Services beba chutuere mu ana montonku a anehia otefa akwa to ade se tuanamo na kwakwajibi o ambulance ya no nso wode ema ahan ya oba banya bi canopy ene mattress ni nyina ebi ewo honom ansana obetru Burkina Junction ewo ya kwekwa ntempo no so no eho anewa yedi enjuma friend 0546 907 272 0546 907 272 yede empenifo twetwen enkomo Baba Herbal Center de kurum eba pada na da bawo kurum eba pada man sanka bi na bebo papa duro kurum eba pada de duro tuma sanka bi duro mo duro ni ebebo na asiesie boating home paint we de foreign paint local paint mist paint brush ni na ba paint ufie na bibia ene kama emfa emma Nyankwa Herbal and Spiritual Center osisi ne ya gonorrhea diabetes pressure ulcer ni na otu ase deku ede amount keke for roofing adansi ho niema anode aba what the cement ede aba what the plywood ede aba tese enema na edoso papa ya ena asem ketu akura to sabeka cement on sabeka enchancing iron rods plywood paint ahodo enadwa empontre apono ni nyina bi ho polytans ebi ho ana fe tiles papa no okọ na kache a
on sa ebeka any we promotion to say okoso okoto iron rods wa any promotion e koso ya watete so task we promotion ya any watete so ya enya asem keto akwento to nsa da fro bibia say contractors yena yesisi hotels yeni yesi schools yenyina yemra yena meto kese watete so e de amaye na se bia contractor na ne keke forofun e adwuma otimi di nema na ma na da kwakọ ye wadwuma mbe kwa hyehyeye na otwe kakra afi nso we ya blantie na pesa da achi usi danya betuna kwa hyehyeye na watu susu kakra breno so a na waba abaje woniema enyina ntia danse woniema de efi na hyase ekosi na wiye keke forofun anaton eniema woni bie eye asase enua ananwea anopana keke forofun onton bi asase enua nanwea dia ka bia da ho ne manyina penta wood bibia okwa wansa beka bi 0247 524272 0247 524272 email live natural head clinic we air clinic into kwa ya di video hwe ne padua nim ne hu ya de a hawo ne etu ase de ma diabetes prostate sexual weakness ne nyina menstrual problem eye problem typhoid kidney problem STD burning sensation ne nyina stroke ulcer yetu ase de ama ekwakọ new station ana email live natural head clinic ewo 0549 052397 0549092357 any penny for and so and churching and come na bia emi paye my great divine ministry Reverend Fred Kobe ana edano bugu sika for mantem ana papa ewa wodi djuma enne wuku oba bia ka be hu said the divine service is course so na me nkonkoro ye adwuma na nsenche na sisi no a na bro adwe ene ntia ase so nti bomboden swan papa ebedin kita hu ukwada bia 0244 682528 bona guru no pa na ogwamaso oko new age one ma ebi o King Kong abata shata ni nyina ebi o Langard captain ojaba ni nyina de shiwura ebe shiwura nyina kama adi amount BNB Kona Limited or say open water closet open water tap ni nyina ebi o PVC pipes security doors office chairs roofing sheet tiles open polytans diapers seat covers showers ni nyina oba na kachia wonza abeka wode na abo papa tie na wabomboden edo na chem kono ho ya enkane ahemfie no edwa so ha enkane ahemfie no opposite ye ben asachem asante achem community bank PLC ye ben no 0244 604 716 0244 604 716 na ene mpanifo a twetwe enkomo Adama West Africa el mamenchi Adama wa chewura mamenchi Adama wa chewura Adama West Africa the dies on abo wo de fa aba no ho a wo na wo kro no na se bibia ye kama wo de chef ma abo abai ana oso betumi na no aka no awe ase no abo bi asuro ti dies of fafa ho amazing ye de bo brase freezer ye de bo emo ase Trevor Aseta Star Master ni nyina ya de guko so kum mo ni nyina agel enso so boa ya de ebo se udia watermelon udia and bible cabbage amako carrot lettuce onion udia garden s enyadoa udia yoyo nkate ni nyina de ba se bebo papa na kum mo nyina de afri so ama na bayanet maso na associate so tiba sanka dama enipa no ebi bowram new age agro services okwa onsa abeka ebi ewo ho Bieba Center the bright 120 ede aba kwala suruta kano na durani wo ho na original body pain o anka woni paduan osisi ana yo ya aboatia na afro wo abobi na aka wadurani fafa so be ya no nyina ede afri wo skin rashes tipaye ta wo so wadura ani afei Bieba capsules no beboa mama yesemo mpem no watimi ejan na so na bibia aye kama pa enso so ede amount ma sanka bi na emo papa forward ever backward never human blocks wasibeje corridors block raw sand blocks mix block hollow block design block pavement tiles marble tiles pillar all size ni na kwara kachia onsa ebeka bi ende bi achi akwan obogu ya ne enkane police station no ana edi insurance ye ben omanhene edan no tia no afro 0558 319 081 0558 na yene empany 4 enso so a twetwen enkomo na bibia enso so awie peye kama ade ama ye kwanche for pane Erade boutique wase beje ne wan bi singlet ana wope ana se boxer ana wope emema ne na make kan yo bana ba jibi wope kaki
ope jeans ope lacoste na round neck ebi e wo no ma oba on se ka bi ntade de na ne efe pa ope suit 2 in 1 3 in 1 shoes ahodo ne nyina kwanche for pan Erade boutique akofa adiaba ya oba abayin low na wahye ne high ene mema niema eba na ema niema nso so a dressing bag traveling bag emai maba wan ne mante ne ntade ne nyina maboa ne ntade ne bi wo pa na fe maba wan ne mpaboa de bo life no ebi wo mo fa ne ma no so ebi wo mo fra mpaboa school ntade school bags ahodo nyina oba onsa beka ebi o kwanche for pa ene Erade boutique mane mama niema ni nyina ba onsa beka bi na watch ahodo no ni nyina nso ebi wo ho oya adwuma fi dwara kwasi ada ono wontum da bia 24 hours obekọ no oya adwuma efia na pano nso kwasi anwume no wotwe sabre bedu wono adwuma butinam tenten ya kwa wona ya adwuma nso anim te ya betie no mahwew na anema a wo pɛ no empo ye ka bo nkura na ase ne board wo sika nso a etime kura de man eye ne gyesempa kwankyerɛ for pa ne Erade boutique ko na kwato ne ma wo ebo ndede da fom kura dwa so ha obegu kwan so a ye de Jupiter guest house and de nhwan mu 0547 829 826 0547 829 826 na ne mpanifo a twen enkomo menya heba center e de menya heba castles e de aba wa koko honam nya ya obo nso a premature ejaculation stroke obemawu wo ni ade ubunsa emaye ni nyina wadrani wo stomach ulcer wadrani nonom bi na bebo papa for ne chim Kubasi new site Accra road eho na wa yedi enjuma Jumo Heba center tifa osisi ya den bra osasa bro malaria wosa no obade man sanka Jumo Heba meshan bi nonom bi ne bebo a ebesiesie pedua ne kama pa na bebia aye kama adi ama ma me salamata ma me nchia we wonso so o Ahwenepa eche ya St. Gabriel's Credit Union ni ade enemapa ade aba amam no mienu se yemfa sika meto na hu se do so enfamaye wode adwuma nkoso ade aba ana afi wode se bia wodi hie bia bu na pebesia kwaye wa yi a enso so obema bi na da ko akwaye yie no na bebia aye kama ade amount wo pebesia ade wodi hie bia ko school wo pebesia ade wodi hie bia ato adwuma ni nyina ema ebi e wo honma esanso bia kunya de ato bituma beto shares afene so a enyina yehia ne bon konta enfa so na aba no na enyina ya che na bebia aye kama ye mo aba wa na mrantia comment ne so ekwaje sika no ede eba timpa choba so ne ye adwuma obaden so de wa be registration keke na susu no mamba wa no ba won chen abiribia na wo mo aba abaje sika no ede akoto nti St. Gabriel's School Cathedral no ye kono ana ba dwa aso so a ye wo RC school na chi won ma RC asodan chim hono ma na be hunu ye udu aduma san so ayo kwan no hono ma friend 0242 288727 0242 288727 na ye ne empanifo twetwe komo bani ko natural herbal product aso ewo gwama so obu ana hunam nya ne ya wo sisi yade wo menstrual pain ubu nsa wa ya se wo ya pa afisa sabre to asintre twon sa se ne ye wi ma yakusu kwa da na me na meka on bu onso na poso ese ne ye ne ya pa ebobusi me sesem enti yade bia ene obetimi ene ade asie afi so eboa cardiovascular health enti se wo ho na ni pedua ne ma enkoyi enfa wa wadra ene vaniko natural herbal powder ebeboa wo na asiesie ni pedua ne kama pa ede amount kono pona A7 ka bi agogo na okan dra so bi o dwa so benkum hene herbal shop onsabe ka bi afi bogu Auntie Mary SD herbal shop eho kwa ebi ewo eho na yemoto ne se wapom di hu hia yem pa enti frɛ ewo 0557 737 143 0557 737 143 boru amenchao ene a no pay boru of boru fashion obogu Skynet salad dealers LMB this cable and connectors or the aba StarTime DSTV Go TV Strong Combo Kana Plus or the aba ma sankabi was satellite nasa best is in the kama at the amount ube so be install the kama the man so be install the kama so at the amount or a junior agent in the akwa nema every junior at the ebano kongo be no akrante besa agogo amati de ma street ejo so branch ho kuma senso branches ne don so pa into the fa homa na frɛ
okwa nema efidumia no aba be yi no Skynet afi so ope decoder ato ope Go TV ato ope dish ni nyina aba na kache a wonsa ebeka ebi 0244 454 029 0244 454 029 seto motus abobo ya pragia ho spare parts nyina akona kacha nsa meka bio seto motus ameka cha osa no asem fitin shop one man owo woni di ntwani mu owo wodo pabobo ya nkora mmona ta akwa nsa meka bi pragia ne mmona ta akwa nsa meka bi na ope ho spare parts nyina okọ seto motus akacha nsa ebeka bi seto ya so to serebofo mo fa Ahwenepa ni agwakra me enchechia mo ene anopa nti ko seto motos ho na moto no a ena asen ene moto no mo twa na ne mu no mapega nti kakra bi omo back tire no kakra bi na hwe kakra bi ne mu na de nyina asai ko seto ho na ma na de mu odu esoso ne kama na da sisi moto no na watimi ede nkeche yes cause fresh seto 0595 908 879 05 9590889 near 24 twetwe enkomo bam hebabam o se o jabes o yaw ni nyina asibetu e kire se bam ebeboa wo na honam ya yotu ase na ntema propro enken wani padua ho sasabro obuo ma yo awso na honam hyeheme wa aposo wakọ adwuma ba no abre bam hebabam ebeboa papa eyiwa hawa hodo no a e de afiri wo kama ade amount ya na ma nsaka bi na boa papa dreso bia ya babawura no ojabes oyaw ne nyina ebekọ na Provident Healthcare we believe in nature free health screening no o sha ase yankopon e yadma on the 24th of August no we 30th August o mani se wonye home film na ado ho behim ulcer bi offense H pylori ulcer obeta ese kama dem ase bi woni pedua ma afi obehwe wo liver kidney heart and lungs nyina obehwe ne kama e de ma obehwe pressure omuduro ena otenten obehwe ne kama pa enso e de ma timoden se bomodin obabie na abowo bia na ya de bi eba na yatimi hu na de ma before yem check up back si to we free afi bia we ni free e de ma no bi enum ebe koso kono starlet from abo sana soro ba bia Skynet e wa odi dwuma na 0245 012791 0245 012791 ayi ni paya wo free kuma so avenze do pama de do he control control fashion ma men channel and the person can so ga ya finidi control okay Ahwenepa FM 95.5. Ahwenepa FM 95.5. For your authoritative news analysis, listen to Ahwenepa Morning Show. Ahwenepa FM 95. Okay, 14 after 9. Ye call na ye name on your phone so Edin come 14 after 9 Ahwenepa 95.5 FM so any say sikasem anope ya transe sikasem ena yede enkomo no enso eba ebedi nkomo e Ghana mpuntu de bebo my Ghana so etumi etumpon sikasem ni bebrebe adijima baga panti sikasem Yampenifo Transcendental Bidding Komo. Amemfa we Emma say Abdul Mumin Car Sales and Rental Enterprise for Suni. Say opese otoka opese rent a car near there. And can also quite chichi say there. Abdul Mumin Car Sales and Rental Enterprise. Alhaji important asamna ear king. Tiboden say wakope. As ni bi ato ewo heya ya kwe heya no mo ewo. You pese unya luxury SUVs, family cars, and then pickups outdoor. Can bo ewo from asanso papa into ebusia sikasem sikakuta nkwa de akọ opeka nso bi rent here. No answer be 0244426751 0248007505 on the Abdul Mumin Enterprise. Reliable, affordable trust
and Allah we trust. Alhaji important, Chama important. If you can't hold you, my dear Biadi, Neil Pecasa, Topeca, and and answer ya here on the filling station, a pussy. And to call Nakopokas, Nibi Bibia, Kamamau, or Abdul, more main car sales and rental enterprise, or more other romancy, and so yeah, quite any man to pay. I will go forward, chance, Baby didn't come out. You have a show my Ghana and some Yabeboa, Ama Ghana, Akonim, and I know Pebia Transia, Jumedi Kakakeso, Yakahon Sem, na yitimi to dream Bibia. And so kama hodum tebusia ya transfer no pay there na Ghana and sem Ghana and komo any day ba enti minya Andy a transfer or assembly man banka electoral area what transfer no pay and only NDC dim and all the transfer and I face on MPP openi Joel and so at transfer and pay ya baba bon komo na ya hwe Ghana puntu de beboa ama o my Ghana so etimi akonanim and I have a shame. And command that pro so era after your markings good board and send some abba. I say the professor na airquano pay the home como yene na piesianto abo home como amanaka nedia with him at their home. Now I don't know say a political blackmail near the blackmail Samijan fee and I say some no monocreno said the Samijan fee so I ready so parliament. Nanjeche mubi here biano omonso etimati de friend ho a kabaya. A kind of free hand buy for so buyer for so free hand buy and I face Ghana's producer inflation rises you be a home and come kakra na inflation you know said the otwa de said the oton ade and said the obotum sistie any ade you be na yetime di the home come kakra na my Ghana so no atine ma se na Joel Transe and so Transe me mamu ache Mama kwaba anopay. Yeah, Andy. With the general Kazani Yasiani. Oh, Namia do general. Light out on the hard drink. Oh, okay. And this is for the day. I won't raise you. Last, Omudum bis. I was a machines I can see bina. Eachum. Yeah, the pitch here. You better desire. And the umber can be a idea. You be fun sa Andy won't you move Andy Andy ebi akata no nya bi on the assembly members platform no mo dia betoso okay nya hankwa akwa ko divi western of pra nya hankwa okay takwa nyina mo nya ba as ya doso oh say effort the ba wa ya we say effort the it ba okay but Krobia Andy na o chia me jo so na ohun say edrum re bia na yede we between NDC and MPP tamana omo so no say na manfo fa to Krobia ti mo opportunity bi say ya na wo say metimi do kofi kesim na me ko chia ma me safo akusua pia ma me chia o na ma chia banka jadam electoral area NDC fo nya na ma chia Gabi Jibri me chia o Krobia yes na no ma safo ba banka senior high school. Yeah, Andy, me na mahungo ho a mo platform yi edu akire pa o because last time itie mo tam oba ha mande no na Krobia bisa na say bankanso and me ho no an of friends say Andy me ba o nti wo ye na me say man pacho me school no buy nti wo baby say bisa ye how me sure say Andy ni school ni egu kofom for the past 8 years me call 6 years ni obi ama order say government representative say MC MP ni ade me huzo bi aba order but NDC apenso ma me safo akosua pia ma me pia o ba ho ene ya teacher fo ne ya school fo bedi nkita ho e ma o mu aduane esa mo o ya de pa Andy o ya o ba ho na general situation of the school honorable Kasano o say MVP time je na obi anko hoda na e kwan ne ko we de e kwan de hia banka sem na okay me ka school mu ho me nka banka krum me ka banka school mu okay yo ya ko pa
me moko no me ba hot 2020 moko na day school they say boarding facility no anya board e ho na me kira you wasma wo any boarding facility Debbie banka any boarding facility Debbie banka me kan tell school no his excellency and say and can for the 1000 community day si abotre ba yen fa boarding facility Debbie the borders in school mo Debbie community day but the tell say me call ho no according to the previous administration which is for the former headmaster no na akoye say banka community bia esua enso nti na aye say e ma no mo free takra de ne kumase omo ba omo nya ba bi na because community day no go kuro ni community school no ye posti obi free takra de ba any akra and the boarding facility in you asma make it there make a community day because a community day there I can from community na mu na nke wo say na obi free takra de ba na wo say oba community day ti there make no eno che say serving only the people around there na man your community day. Oh, the school belongs to the community. That does not mean say no one serving. Na school be your community. You also senior high, your community. You specifically a blog. O the topics dey move and they go. Oh, o dey ma me cheche for because am for here. E wo interest wo because I want to be WhatsApp. Me nim say binu your borders wo ho na wo ka say. Na be say me chiro mo am be say obetie. Why already so obetie? Body ni ho, but the tie ni say na me cheche mo be say me the tie say Andy. The tie ni say time population here bebre na omo bu banka kro ni mu no especially na ema no enya problems wa woni memma school for man na memma no ne omo ye na headmaster na ka say no mpene and otwe man ni nyina with the permission of the GS and na omo man na back da school mu ho and ye first senior house mistress mo but na ye feed omo one lunch pe what you say enya boarding there 3 times daily entom da so ho ana say omo ho but no man nya boarding house o yale wo ho nipa ni dwale wo ho odidi wo ho edidi na man nya boarding and who hostel schools are obedidi wo ho ko ni fia no Debbie ye mom only lunch breakfast and kan sapa kan usika sem na enye aban ni sika sem nye eye boarding aduane na onya mankwala aduane na onya mankwala problem we na cha de wo ho o se boarding bi ni ho e bia true ways bi ne bia General, they tell you say. Yes. General, they tell you say. Oh, be share ho catch share bo ma catch say. See all the facilities ni bi nka ho keke. I'm say you blog no. Na day school. E na egu. Oh, baby ankola ni free ban. Is the power number, light number ntimo muti. Na school ni egu. E na MPP nyansa mu no. Na nado ene ba umia nyansa mu no. E na ye de boarding facility kan ho. I don't have revive school. Cause school na banka school no. Enti mo the boarding akọ. Ene say you go see, on say omo fro no. Mo the boarding akọ na. Tell you. Say wo de wo ha, wo cha. Ono cha de wo. Me cha de banka. Obetu boarding no. Taba na ye de no ni ho. Ka school ni gu. Enti boarding wo wana say boarding ni ho. Ai Andy. Boarding ni ho. So my boarding, omo ye boarding. Now ye telling rooms, classrooms no ho. And I say general you could see Debbie na classrooms ni doso but na students ni it dey na was say ye na was say 10 floor back into boarding facility na nkola ni bi bed out e bi fletire na me ba si abotere do you understand the term boarding house what you say me ba to what you say na me tiara boarding house I say dey boarding house here boarding house stress say and crowd school mo dware ho didi 3 times daily and e boarding but me person me say e internal. Oh, as one person better say, a internal arrangement between GES and banker event is management. Say, who dey tie the American? Say, school for Nkora, especially man, any problem. It's the man you know be school more. Be school more, any border. No, now you will be selected banker. Your man option whether to Tuesday or boarding. And who say any border? Schools almost selected you now. Banker, you have the option to either Tuesday or boarding. Hey, I say maybe you kwala e free bogu. Mo ye borders e wo ho. Who say man aduane ba ko pe. Enti onye border. By ozale wo ho, oto ne niam wo ho, osi niam wo ho. Who say onye border. Oya wa. It's just a man mo pe baby am so mo na say. Andy, asema make money, asema no ya den wo me so a person na me kun. Don't ye ma me safo na. Ye photo fix no to la we. Ma me safo ba ho. On the also buy one school name say about chini. What chini nyina? Ano ba ho. It's a juma ho ye. Yes. Send do person hu ni de person odi na so. Okay. Enti I think say na pro born hu nsem de hu hia na special education. Any other where I shall say in Kwalamu at the primary schools in our by him say was says to na or her say JHS senior high school no so no
Everything I de akuyi. Nti I think say Andy, yeah help compare all bankai teachers am person obiati be enrollment. Oh yeah, they are two name but enrollment no. Na me on the platform na manya until say me ti me kana man 40. So be so do baba banka boarding house. Ma me safo akusu apia ba ho ndra. Obe share ye bo feeding no. E once pe. On my school feeding no de ma basic schools na no de ma banka wo. Banka boarding in second no. Yes, and I make come in and person better masse no. And I convert some of the classroom blocks. And a man and I me man so that ma me safo akwato apia obe hu say e problem. Nti ye obomodi aso de feeding no two na aka na be dey ebe boaye na afedie ye nya feeding ni we afe na ye ba be ko ye friend say panifo no ma be sit down na school na be boarding house but as I'm talking to you right now no school na community day school enya boarding house with the initiative of the friend say MC no ye na say obe boaye two feeding na aka na nkora na timi edidi because I was obi enjoy free teachers ni ye mama msafo abaso for that oh no dear say na be me ka say oye batampa ne no fo no bia no ma no bi nti enya ndisi nya pipi kwa no school na o nya pipi fo ndisi fo kwa no wom pipi fo wom bi ndisi fo wom bi nti me feel say ne no fo no obi etimi no ma no bi yes o MC nti yeah sa touch him out no MC Matias ma yina I say onye de oye na yeah